Anyway, okay. Anyway, karibu sana. Nimeanguka hapa. Imekawia siku mingi sana hatujapatana kwenye nyumba. Indeed, I want to welcome you to the show. Karibu sana moja kwa moja Panikisi Hot TV. Na mbele ya microphone na mbele ya kamera kama kawaida, mtu wangu ni Nyapito Dennis. Ukipenda kuenda kukurikuntu utakuwa umekosea. Nazai kung'ang'ana tu hapa na kushughulikia sound check, but karibu sana kwenye show mtu wangu. Nakwambia kwamba leo nimejaa ndani ya nyumba tangia wiki jana. Mara mwisho tupatana ilikuwa siku gani by the way? Anyway, hatujapatana hapa ndani, lakini sasa lazima tukaweze kuipiga moja kwa moja. So with me here I want to welcome you to the show. Kama kawaida, karibu sana nyumbani. Tumerejea tena kwa mpigo tena zaidi. Tumeweza kurejea nyumbani kama kawa. Fanya hivi mtu wangu, fanya hivi. Naomba tukaweze kushare your link. Mbona maji ya chupa yanakuanga tamu hivi mpaka tunapigania kwa harusi na matanga. Anyway, mimi nataka kuwakaribisha kwenye show kama kawaida. Karibu sana moja kwa moja. Kama unawakilisha kodi yako mtu wangu, nakuambia karibu sana moja kwa moja, tuweze kuanza zote kwa pamoja. Hapa kwenye microphone mbele, mimi hapa Nyapito Dennis aka Kukurikuntu. Nataka nikupatie nafasi mura kabisa uweze kuingia kwenye nyumba, tuweze kuchangia mawili matatu. Najua kwamba unaenda kushiriki katika mchana wote wa siku hii ya leo. And by the way, I want to welcome you all. Kama unawakilisha team wapi? Nianze hapa Gusi, team Kisiran, team Nyamira, team wapi? Team Nyanza, team Province, team Nyanza Province, team Rift Valley, team Nairobi, team wote watu wa Kenya, wote wa team Africa. Karibu sana kwenye show mtu wangu, nakuambia kwamba karibu sana tuweze kuanza show moja kwa moja. Hapa ikiwa leo ni siku ya Alhamisi, TPT. Alhamisi tuweze kupiga mambo mawili matatu kwenye show yetu ya siku hii ya leo. And by the way, kitu moja imefanya kuta hii show yetu ya siku hii ya leo ni kwa sababu kuna vile wanawake wasemekana kwamba wanawake hawana haki. Wanawake hawana haki. Wanawake hawana haki. Kwa nini? Niko na kesi hapa, ningeweza kuweza tuweze kuzungumza hapa wanadada, na naomba tunakaribisha kwenye show wanawake na wanaume wote na kila mmoja. Hebu ndio kwenye show tuweze kujua sababu ni gani ambayo hasa aba subati ko sabangina batabwate omurembe, batabwate amani asichinka umuntu nabo musaza ko nyamate buyapi akawakanere nibo well and good, that's good. Awakanete pitotari e presenting and you are the wife working no musubati and you are the wife of the yo musacho yo na nabo kumurgira byakabiso kwa moroseri ndagera kwa ro kwa musibiro kachianga bakasoga kwa musibiri abuka kare gotara. But this a moment osebya tokere ibintu byabeire bikoba asaba subati abari batabwati babwate emechano by the way. So tiankwarega na session kuri ari rongo chiko kwanete meaning today kuchimi kabisa ana ki inge to kwana today about family life na handing na kiyo musaje utakere wakara kiki ugo behave osangi utakere go utware tabi ekero nyome to musubati ugo umate binomere byakabere kale binomere to biko runga TPT ebintu byakabere kare. But nowadays aba mpaka the generation ya lero igana bache kubitwara umuntu atenga musubati tabwati yakiyo kwana in the family. Umuntu bako tinotere ki nchimukana tabwati authority yo gukora keni yonse musubati amachini yakora igento iga amachini yakora igento ngotemere gukora igento iga wa itukeri narore ara sunyuntu anago sunyuntu by the way much you ba once anyway yani amatinete mwakora igento ara itu yani itu asa kole wase uchisoba kulingana no mchada raga what today most what ragi gonte binga gaki omwana kukuri kuntu. Let me be very sincere and very open to you. In jetinga kore kene yons in the family in investment
ntame gokoriga kugora none kiro nyomba gabu umusaza atamanyeti kakiwe ikande ngene no sibase chi umusaza kyongete we kambarage we kansnyunte but koreiga wate ninkeyo tebi abantu bache gocha ndangerire basacha wanaume nchwango gochaga men conference and women conference ikabona turi jumura aiga turi wote hapa tuko sisi wote kwa jumura igega mbote conference abantu bachiga to kwane the reality. I want to go abantu bange in the show, just pick that link and share tomera abantu wikatwaga atike saku kegwenere wikatwaga ati generation yose kegore kiga kegwenere in the future use ose mbogi babware uchi mutu so that now osome mwana ona ki this is the way takere komenya. Okay, nande kwa wasoda se shime ndikere comment na kini kuri kuntu na asore meya kwara abore cyangi cintambe ka na asore ma ngo were kam ngote show kaita. Anyway, almost what you are going to kuri kuntu timbo ati say and also say family gosa se mwane imote ningo no nege chungi we kangere senga teni popo yo kainaru seti ngongete. Who gave me 10 papunga gorege chungi nchikota mosoke biashara musaza watenga no ngosare kogochi umusaza wandega kia wasari kiri no yani atege tembere in the house igega nyomba sometimes kuche bintongo barabire mnendagara so namno mosubati na kile mi chasi mosubati mungaini mosubati buri mungaini mukungu kegi moikera neto bongo 99%. Wikangi mokenkore ni ngode APCD utoberancha kote otamasoko cha kona nyona 10 pop ni nyana ne sadaka oje kanisa ande basote abane ngonsari bari ka kina kingo koraba na kisi hot tv nkonye ayina mete anyway tete mone tere basacha gochaga ko bwati mete na kino bwato musacha osino bwate gari osino bwate boyfriend osino bwato musani Moneta go chaga to tebra ni geiga to trasunyunta to baka ka chinyundo from this side and that way to babe kente line babe varonge like this one tanara kwanaga bana wante ba kukuri kuntu mbake kibandi imagine I don't know so konge umosubati unyomete everybody about a right yogo to again to possess something everybody has the right. Lakini wana moswatu igogo na wate right yogo tware a national idea ye. Lakini mwana buna ya umusache kwa roko imuka kigima kabisa umusache bori obwate chikwere ndebere hey wa tikati mbate di kwa roko makwimuka kora mukago ekibande okutani kibande kya mukago ogotara ne kibande kyamusubati obegete wara dime musubati zatamakore PCD nganga kibande ngatimbwati ocho kwanga tyana kero musaza ngange namba ekibande yani bono kieke mo kirimiti kyobo mo na kinaboroke. Anyway, tinachaka tikandarasaba magochaka kama kawaida. Karibu sana miyesho tari komana naningi, but I'm trying to give you na key the more detail about the topic ya reto kwanera una nanye wano musubati yomo orego tatamo konye kibirengereryo tikansabe niche tukaendelea so mchadara sika bona maiso wao ni Mungu mkuu shimlere pokea sifa tukufu na mamlaka. Asante kwa sababu ya wakati huu na asante kwa sababu ya nafasi hii. Tunaomba neema na fadhili kutoka kwako, tuongoze, tushike mkono Baba usheji mbinguni. Tumekawia sana hatutakuwa hapa ndani. Tunaomba neema na fadhili kutoka kwako. Tuongoze kwa kila jambo. Bwana, tusamehe dhambi zetu. Achilia damu yako juu ya watazamaji wa Kisi Hot TV na sisi wote watangazaji. Tunahitaji neema na baraka kutoka kwako. Tuongoze na kuweza kutuelimisha kwa kila jambo. Pokea sifa na uhimidiwe milele, na ni katika jina la Yesu tumeona kuamini. Amen. Now, bono abantu bateba amen. Abantu bateba kere keke. Amen. Ono abantu mbaro abasasa mbaroro mbaro kaba sacha usina basacha I don't know mbese nino noko kwa basacha mbaro ko sina makobobo mbaruka I don't know what kind of language na tubeka kubaruka usina makobobo ndache mbaruke amakobobo abasacha mbari bara amakobobo no meto musacha ri kobobo
umusacha ariko bobo no musacha uri kwemuki national idea mu nginoye omakoro robeke ke wared ya ime ochaka gutara nero uno musacha ariko bobo. I don't know okay, I don't know how many men is in the house. Kuchiko ko beke ninkiga to kwanega one by one. Tinara monde je tinara monde ya tinara mabasacha ronje no musacha ane tini mongina. But rasumu toteba nete reality. Abasacha mbara makobobo na zembo kisema materatera usina masiresere. Toye timo no freedom yo koregasi oso korekene yons investment in the family. Yani mongina chukotemo korege ntega sinini kugora nonye nege chungi. Yani amachinaro nege nte kenyinyomba ga konye nkwamwe tebese pacheti we come question na ki where did you get money from musaza kyoko ngai kwa rusi ya ani aye ka kwara mukaga akora agore suguri nyomba kibase no musacho mwa nga musaza kyokwebese yo intebya ngo musaza kyokwebesa wachikogore suguri ngwantebi yani utetu no musaza ari ko bo burite iseresere adonna kinda koroke ngo umukate ki ngabona musaza one nakire kogore suguri is that what is that ekibono ni nkekyo muswoto ndakorera nga kiti ndiko kora kende indororo yani intimogete bakungu bantu banse karere nga antimogete ingari yeche chinga chine chagendereye because nchengo chikotema kore gento lakini musacho neta target nkore anything ngochi nachire gotema ote kwere sorona ki mwere sagaki kona achire kona na nyori sano tiangore gente kiga na yaya wachigonchaya ko kore biashara go gutware besa ngonchayo ore bono uchake kungambira hakiye tari bobe abasacha ingi kyaba rogete ingi kyaba obongo boite ire osebwa musacho yona kinda tebe obongo bwata ni go sebore nusanda afu kwana monenje masemo linki na bekire gari rero takini kyanda mutino yikomina kabere cyarege cinse emirongo ine na kyanda nyuma ya cinse cyabona maragoba igege imankisi hot tv nanchege gangu kuri kontu bono musubati yigo gotebe na kina chande kiri mukigima na chande kiri ngobo semi na kingo kora what kind of advice ora musubati yiga asinge nche binde tere ibire biko mukigima ochire gotema kora kene gyonse ocho tumukwale sanone familia so mwakana na ki ya mungina ka korege ntekeiga nebe sanyora ogore suri ngaya ngunchayore ngaya baba what can you tell me unaweza mwambia nini huyu utaambia nini huyu mwanamke utamwambia nini mwango bosemi munayo musubati bori kiranete oso musacho kiranete musubati uncha okora ndege tangani national idea because you know kero muntu bwate kibande kiaga singenjo kiwa identify na ki nchenya revent no mo Kenya ekibande ne kiane na nche kusina boigo ekibande bwate ketana ki ekibande ko bwate yes ekibande kene kia ne kiago ekibande kina ki ekine gya kukuri kuntu no mo Kenya sobona asigete utare ne kibande kiago lakini no konyora umusacha obwate kibande kyo munginogo obegete mufumuko gutara na kera kyo musacha mungino yigo gwa kugenda no sabwati kibande mungina chota mukene ko kora kene gyonsi na ago ne mungina kange idea go torere kibande kyago oro gwatebanga timwat kibande no musacha obwate ngati anda akere musacha ekibande gakwa kere siminga na ki mugaka ndito kora gento ete ntomere namba ekibande nanki okorera ekibande nki okorera inamba nki okorera ya karati kana urara ntebi kwanza wana baswati bamenye no bugima bore very hard obugima bote obokongupi omwana wa monyina rwete soba agate say no of course no mwakanere chombe lakini abo ameto obugima obumopa kaki obumopa achikote mokorenga rigaki inse tonkwirana lakini bwana ogotire soba sometimes senyaro singira bayiburi bakwete kare bamuraba mwabara orochi kamati chiricha nanemba agusinya sako genda tatuma bateyo mamu mwabateyo wana musumbweto mwate hard life empatia maisha magumu anashina niende wapi niende nyumbani where can I go
Man, what because of course let us about such and we say the truth gaiga. Why do you do that? Nkimokorera biga mugusumbwa abasubati usaba kungu beino. Muri ko ba freedom yo gukora sine biashara, aho tumogota gukora biashara ko mutenga ya bona gutakore gonsinya stay home kabaiko kwana monenche kutabya ngumuswati ga moni kya. Bon bari bose re show gaiga no che ba so kimo kapisa. I want to welcome you to the show. Detmo te biga ga money no na radia. I think you're some muswatu iga usanaye. Musacho ogo akorete kibande. Amekunyanganya ID. Hataki ufanye biashara. Mochokoro okerebi vikundo. Kaki muswatu iga anajaribu kufanya kazi. Mwanaume hataki musacho heta akore anything. Akuchiko ngokore keni yonse motebi no. Ngocha akore ko bariraya. Kago chikoni chinanyo chiro motebi no. Tinkweti authority. Litukelimo agontebi anyoleti one day. Agachikoni chinya chiafkado eskuru eyemo. Achikoni chinyanye skuru. Hey. Chiafkado emini. Chiso chenge charanji skuru ya secondary. Musaze kama kumuchereba ke skuru. Ya? Akamasoki kuru akamaki geita. Ngogo tebi nga nchebu na yumungi no nenu sene kone avocado skuru megaiga okone trebo soku akaboza cha avocado chiraga iteranse akata cheigora katinda cheigoro ka kishuari cyano kwara sho mwana obanda sabantu igoro so what can you advise him ochata makore ga sene yonse musaza tatageti egirinki nimbege tegeiga kwana monenche mochokoro kerebi na kuona pale karibu sana mochokoro kerebi gbote gato soka mochokoro kerebi okay ngochi nore what rega wede kayemo sume kom yuko manera werire baba yuko manera yani ngomwana musubati narando chita mabira anyway karato kwani mako watebi nton komanira ga kyoto konye no naye nya na wete 30 live na kyora amenye baba werire baba tangan kasi tienda kwane masatu kiasi mo otisa tiwimbi ya mwere biatore baba ga mochokoro tienda kwani ano mugenyori kabisa so suwana maida mange mbiyore mochokoro bachana umbata wachokoro abange abandi ntamanyi biande ga kimagokoro mbiya anyway inde tura bo semi musubati narege iga onte binga kukuri kunde tabana kisi hot tv bankonye asingento ere otemire gokora kende gyonsi musacho etatageti agachikoni chafukade skurume musacho yagasa kamurushororo agatera chafukado agatache igoro ochote makore biashara musacho etatageti akamotebi gokore biashara ngochore gonchayo kogotware besa kagote kibande kiaye kyomo natekere utona ni kibande kiaye amure tagotara na kerakyo yanta mweti freedom yo gokora keni yonse erata kisa nyomba no kachukogora none suguri muburi kibasanga ikwarusi musacha kyokwa ona kuburi mosemina kyagokora egari musacho yamwe freedom yo gokora APCD nere agendere muna chinga chi nitwakiane boneri bube tingo gweti biye nitwakiane ndo cenge rube ya nabonko irorera nabonko irorera chini koigwete no nywete wana uguze kukutuka tingo gweti lakini naiwo mugano bunore nganya nje konyi gwete igombi ninko igwete baba tatebi okay musacha uchando mukungu tataitia kole biashara tataitia kole gas yes
Musacha oyo nabigite omokungu oyo rende namwetakera egento ekaranse nyomba akoria agokora gose akomotegia atige egasi gose igo atige kende gionsi ekaransa amwate mpaka enchara. Yani amwate mpaka enchara kende nkio nyomba babagaki nogoteba ogwaso nabo bikobora rende barara nchara. Okay, ase abanto babere in fact network yane ntugutete ndanile sindasoka nakwira nabwo ntokoigwete kwana tibona tinge igweti into ntokobwatete baba kwana igweti ntokoigwete nje nare goteba iga koreng'ana n'obogima bwa bono iga obogima nokobwaterana na omusacha n'omokungu naende ase efamiri buna eyio ekobwati naki bachagete obogima bwabo. Igo omusacha gocha gokania omokungu takora ebiasara takora egasi takora kende gionsi igo namaete omokungu oye ninki kiagera omokania koreng'ana monto taiyo orabe barimo atebia omonto ng'a tiga egasi tokora ebiasara tokora ki alafu omoe komotiga nyomba igo which means that is not a family. Eye nefamiri banye babeterereti ase efamiri abanto ebakoigwanana kwanza buna eya rero muna inche ndatebe eya rero abanto baria bakonywa bono iga nabakonywa bono iga obogima nogokonyana togotegemea monto amwestoboko familia tari buna intwe twakinete ririkara abang'ina baria bakare twakinete twakarimire masae etumwa biarengo amari arengo abana totagasomiri lakini siku hizi nowadays everything you use money so expensive. Bono ase omosubati oyu inche ndabatebi nabaikaranse nse na omusacha oye baigwanane ng'a nefamiri bakorosia gose ninki bagokora because that is not a family. Kero okonyora omusacha agoteba tintageti okora egasi ntageti okora kende gionsi naende agotesteri which means oranyore omusacha oyo atagete riria omokungu oyo iga agende na omokungu oyo tatageti. Igo nabo oranyora omonto narorora oyomo otatageti oyonde gekoera ase omonto bwanchete tokomokorera igo ase ensemo ya egasi nabo ndatebe yes abasacha mbaro sana sana buna abagusii batataka omokungu akore egasi akore nonya na ebiasara because akorora agochi gokora ebiasara ourirwe abasacha amobwate endamo abo ochikorora gose na omokungu obwesokire buya ochire gose na ebiasara kwabua ng'a bono nkogenda are abasacha kwarora na abasacha bagochi gokoria so inche nare koadvise omosubati oyo iga nakorora obogima bwakong'ire akanyage kubwa atupangwingi aende wapi obogima bwa bono iga ng'a yagochi kwesaba baibori mbayo yagochi kwani ne lazima obe na baibori omanye komenya ase okomenya istati obogima bwaye okay mwadvise aye mwadvise komogokera bakonya bwati kokanyaga kubwa enda aligi nonya na obomaidi Nairobi aligi nonya na omonto amomenyi mwaye amosubirie ebinto omoa chibesa achakore ebiasara chakona chinyeni obogima bwa bono iga omusacha taiyo oragotebia ng'a nagoisaneki kera egento network yane ebang'etie tiga nsoke manye koirana. Okay, ntukubwatete na bagosokana ndwirane sisi tunakupata vizuri sana. Dada mkubwa niko kubwa. Yani abasubati bachandikire. I don't know nga imete teri kumanane. You know, umusacho yago complainiga. Umongino yago tebanga musacho yago motebinga kagokore biashara ngo urware, yani ngo chikorware, ngo urware. Kagotware besa ngo muchayare. Kakogore sukuri nyomba muburi ko sitibesa kagochikona afkade skuru anu musacho roro oita chafkado utinda chigurunga okone tere musuku ngoko ni chafkado naga bu nyomba is nothing
mongina tabwati tari gukora kintu yonse nyumba mosase tamwati freedom ako chikotuma wakore PCD moteminga no, I'm the head, I'm supposed to do, I relax to ria yani muswati wotemina ki I want nenti enka ya negenderere but umusate tatageti. What can you advise? Ntiora advise umuswati oyiga na kiara kono musacho ye wangire muri ne freedom kibande kia ya nigagachete mona reko kunere CV GRDCV waiting baada you waiting karibu sana akoro kwanga nere mwe okay nami mura mwe upaki na kila kitu muwe obe koza negabu get through mambo akikuwa na lisase lya Nyamira baba lisase lya Nyamira boirire ninje lisase lya Nyamira boy wono utabari chumuri lya Nyamira usane lisase lya Nyamira nje lisase boy kai lisase baba teba ngona kiboirire boirire buya nayo ratenga yoborete kuruturagi mbiyande gakini mbamise tima yiga mbona naswere karibu sana libane tigana naraburinga iwacu ukagenda urarerete ntuamanya wacu ukanyora umusu nachitenga nywamu mbona naseri kunira na seito tari ukanyomwe iwacu ukanyora umusu tata kei nanywa metu mbona naira nigo seito muki ukunywa mbono kwa wira tigatinguana ni nyoma karibu sana libagane lyako baba chembe yangu nayo gotebo yo ningo soire namumanya namukwana tiango mubekire ga wamorore like this way wamorore mucho kerokerebi Nyogokuru mochokoro nyogokuru. maokoro karibu Inu bali mwati nyule njuga igoto tebi ngana simoka ina mwati kuru ibande na bataja bani. omusacha ngumurutanya igorange mekio kwana mwanento okorereke ko musacha hey agitiga kwana nyare bangigua tigango igwe kananda yodete nseri kubona butuko ogoseri kunse inorachi otati seito kara bao maokoro baratukwa tata na dada mkubwa magokoro nwarenga kereso kwani ndege iga network ya mubeka outside iyo riri nagenda naria swali natekete gusua nachikanyora tiringi kwanga kareta uwa dipendi sana kono kwaro gasimorete maokoro aratuigorera omucharara kwanza arabeke ebisio ngotebine maokoro abatebirie reality na kimutagere komenya basubati barero nabasacha na kibakomenya maokoro tebiare aro mbwene tekorete gitabu ni karamu geko chi point gite maokoro akorwa basemi gito buya sana nikiba no omucharara ori gukwana buna musacha tata geti omusubati ainvesti gusa akoreki investment asenka akorekene yonsi akochikoncha avocado echiro ocho moseri kurorora ocho korekene yonsi omoseri ora muchuata botukona ki ngogotebyo chikoni gakogore suguri muboli ngaki musacha kyo kwebesa wachikogore suguri so bone kya kuboli musacha ena ki gakisuita suguri ryo kurga ya motokire musubati oyu kera kumukorera igo musacha ngo urarikire gento nyomba kwa yako musabebe se kugore suguri yo kurga yabo chokiro muteta bwati besa unakibona okay. Utaraka onye ngingwoni afukaro chongita koru echiro bono omondo oyu moroche no magendere no bima bono sengo yimote boto mobo semi maokoro nare gabu nego nonye nabana omondo oyu ayoroche magendere family mmege family enesuke mutuse kunya kuira na maye
onyako bana pressure alisasi chikere genteranya kugutumbaga abo mufiri nabo machari charity nonye ng'imichando ninge gotigata naye inje bono gari remote adia bakungunya kung'aina na buna bana ababa kebuna indira de gonya kung'aina ni nyomo muna tama kono gabungio koronye tabana batabana Yeah. abatabana Abana bona aiteretense abana aiteretense ya no goitera. abana baringa Abana aiteretense goitera ontominio bako bake goitire sta. ya gakinere rindi tigana aramubikira amagosa amatang'ani nchibesa icho arikwendire biashara onyoita dagitari gochia family planning rindi abikino nikwendesi ndani eria emiaka ngibona iko nini abana baringa mbandi bakoretwo otunga ndani y'emyaka na nyasaye atebete abantu babyara abana baitolensi nakibona okung'aina bono abandi magokoro maite ririka rikware konyora abana tiga baere buya ebise bia nyasaye bono gaki ntaiyo efamily buna eyio naki mokomenya imwana ontorontoro tokwenda ebiasara totagete egento nare komotei abana onyorire ingi arateme kwani tarochia service ya omogambi egotoka naende asare omosacha oyio namokonya tini nentebe yaye narusire obogima onye family yabo onye baikaransiri babatebire mbari gotegia any step bamokwanere achange iga babire abanto abanene mambia nengoba barekorera naki abana barasome mambia ocha konyora abana bachakire koiba okoba bono yokoba nonye ninchara nonye nogotaba smart omosacha tatageti ogore kende kiang'o gose tiga move on na obogima nonye ontorontoro eyio yaye abwate stubborn tigasoka ararigie ekebarua ande onsi nararigie ase akomboa abere rinde nere onye gagokomboa ntonyore tokomwegerera onyore nori nere okare koria korunsi komete twensi siku ici ntogari abaya nyore nere akare kwenda ase abo chio okorerwa obo anyway onye tari gokora igo na omosacha tari tiga move on onye oikaransire na efamily yabo iga abwo bangire mbari komove on komoboria goikaransi momura bamotebereri iga yaye kwabeire omonto omonene obwente gokora iga na rero omonto tari gwaku kero omonto aamoire tiga akore eke iga at least mosuke motu tiga akore gakwonia obwabu kate obo bwote naende gakonyora takonyara onye nabarobwo babwateranete ase omomura obo tiga asoke na ontorontoro eyio yaye emechando teiyo abana nabaesitiria abarigeri abasomi babioke lakini amanye iga aria still mbwoye nabagocha koirana ororo kerasomirie abana. Ngochane ngobori nko question. Ngochane ngo question baba wega butade mkuboneke uko ngo question ndiri swali geiga. Obutose ko bwa gotatebia no anko ga treat kusuko gari na bakomote mundu kware gosemi. Dada mkubwa Numitire rero omogaka ngonseria ari botuko. togoti goseriku. Dada mkubwa Ninkoigwete nong'igwete yega kiteba ngo baba. inde wero kabisa Yani siku hizi oborete yani bunareke dongiro. gaki eneti gwaki enchandete omwana ominto Yes. naki gekogera yani otandochi ma Welcome and okay igisongo giansreiri ndoche na akorori karibu sana and tukwani no maokoro na rema karibu sana libogane eria go baba. asante bono gaki chenare gokwana iga kwanza ndabekera omokungu oyo amagoso kiasi koiboriwa abana mpaka 6 obe yani taroche mapema ng'amo chando kiorenge ororo arafu nandi bono yaikeire mpaka bono iga asoire gokwana igo ng'ende ensemo ya omosacha omosacha oyu yani timaeti erieta ndamoe gotatiga rende omokungu oyu advice ndamoe inche kivyangu yes konyora oche obogima bwarenge obuya korwa mapema tigango yani amokwanere arafu arore naki agokora lakini rende enchera naigu gwakwana ng'a esuguri okogora ake omokani omokani na kende nkei akomogorera nyomba agago yes omonto oyu nagenda gochibogera maatanya koni chibare abe buya atiga omokungu oyu abere nyomba abwo arende abana abwo baye
Okay. Era baby yake. Nchaina maoni ano ino musacho muliri bono iga yani tindo chi yani ke wango na mabeka sengenjo siku hizi abantu tukubwaterana. Ase ngenjo musacho okorigi korwa no mukungu okorigi korwa gaki abana ngosoma bare gekombe ngikubura nyumba. Eyango mundu takuburwa kubeka abana abusita abagima ngesoyo gosoka bintu byejoire nyumba ga. So tigamukwanire nande abo gusaba butambe. Nche tini ko matebi gusanganya gusenaki igento ndamotebi ako ng'asa amasabo kurwabu amukwanire ari nona abantu bakeiga bakwane yani kenyomba rende. Akwane rugoro ye business yakwane rugoro ye gasi ng'abakungu ngosoka bari. Ogosinya pi. Mbora none serikali neroro. Nonye ne serikali nabe kuingiria gati egamba mang'ana yukosi abana abu nabange denisi asitayo akoira abana abu igurube ine nyinge takonyara kurenda. Umaete ichikonderi okana Kenya tuibora bori. Tari uko ibora. Imine ti yani nga aba yani serikali nabewe sana ni gukwanire gente kigoro y'abana igoro y'omukungu imuna atari gokora igasirende. Na kende nke yakomwa. Tigango ndago question babantara na senjira ye comment. Yes. Ayuranyara musacha akurite kibande. Akotenga tuboti freedom yogotara. Ikero muno bote na bote rate yogotara ne kibande kiaye. Aye musacha akurite kibande kiago agotara na kira kitiro korekene yonse. Noroche. Itari right lakini noroche kukurunkunzu. Nche ngotebiga yani kebande kero kinkebugati solution ekebande nabo kobwata nande. Lakini mwaka kabwate nkera asira mwaka kabwate kibande kyako gotara na kerakyo. Bono torochi musacho ineri kuma yani aetoraro musacho ineri kuma likoroto. Tora likoroto yani likonongo. Likurumutu. Abango bwa mweraire. Gukwara ndirigo mwana minto. Expire. Abango bwa expire bwachire rangi. Abango bono abugoretie ndatebe nonye nesike bono ndanyiruke bono kikosio itari muntu. Ya. Huyo sio mtu. Huyo ni mtu wa kuongelelewa asipo change unaenda kwa serikali iamue. Kama ukiwa kwa okoenda sobo abo gosubulikera abana. Kosio amubyariti na tata getia kora gasi. Ya. Ego sinya korunke kenyoro. Ego sinya korwe kenyoro. Omugambi naroro. Ego sinya agende ki serikali aira nonye nsobo nonye amokombar nonye nere nyumba asengenjo ata yani gara ateki garama yonsi pio maida. Dada mkubwa. Na taramanyike kenderete. Boni igo okogenda gochiga abu otebi uyaya nye biasi nyire. Bono ira na gochiga iga. Lakini abana okurenda after bagoike 18 years kiro mwana. Okay. Kiro mutienyi nanyare none 100 agotumira omukungu oyu musacho ine likuma etigango kanyo mwana ominto kurmate. Kubori kwari swali amo na magokoro. Mbori. Nataka mubuliga wasate abana ki. Aenda se serikali ebulinga ngi omukungu atari gokorera egasi. Nomaete ng'aijikondi oligoteba omukungu akore egasi. Dada mkubwa. Nonyigwete. Dada mkubwa. Ora irorire timo igweti nonya. Irorira. Irorira. Aya kukunzu irorira kosiara timo igweti pi. Tiango kwana nanderi magokoro kwana. Tonyigwete. Mwanyigure bono. No mwigwete. No. You aya kwana. Akuboliga. Anya ko mwigwete. Akuboliga. Yes. Oragenda. Oswa. Nometenga kanye chikondi oto musubati akore gasi. Okorageria abana.
okurageria abana na kugura ebinto nyomba tingoteba ng'a timbwati suguri timbwati yanga nonye nenke nkobeka timbwati yani timbwati kende ase obweng'e nonye nase nkorara taiyo nabo ngokwana onye nase egasi nabo ntakwana ase egasi arafu nabo ngokwana enchera abana bamenyete nenchera tomenyete nyomba bogima mbori buya lakini bono nane nkoborinde yes yange ensi ninyo muboni ng'a kwagorete ndi kwagorete ngokwete besoka go tiga ngotebiga omokungu oyo gaki nabwate omochando na omosacha abwate na egetugi ukura mosacha bwana egetugi gaki dada mkubwa anyway watirira gabo divina ke mtu ninkoroche baba I see you magokoro ane dada mkubwa watirira gabo bono bara siense mu ya comment interest mu kuruna chagete munga just 1 minute ngaro chi comment ngira ne goche mo so na basaba and anybody ase refsho eri kinere gari muna kurukunga nere ne kiraga nami murawate na kimwe upaki na kila kitu yana moite anumete musaji nabo na nyombano yo muhimu kaita jigetu nyamari kurutu nimekumisi sana hata mimi nimewamisi sana by the way ndio nimeingia Sara Mashet hi I'm in ayo president Sara Mashet karibu sana na kwa ntenga mambo kukurikuntu keti Sara na GLDCV mambos live from Riyadh kukurikuntu ama kumya ya abasacha na yande chande karibu sana already uchire mochokoro and magokoro kerebi bikundo si utafute kazi ufanye akifanya kazi hataki afanye Prince Job watenga hero kukurikuntu habari yako salama sana Prince Job unakia wata ewe ndugu tuned in karibu sana Prince Job anakuona kwa mbali Juvian says anasema kwamba aira na sobo si lazima olewe na huyo mwanaume terasima nyomu tigana na sobero sobo ningi sobo kali bintu it is very hard inga yote komenya ngina tayo nyumba tayo waya ataishi wapi dada mkubwa na inde bono gaki na shinda pi mke huyo akae aone vile atalenda kirikeke chakura swali ko mwale kila egeto kama ako mwake amanyenga amenye kama tariko mwa kende afadhali agende ajisimamie na maisha yake tariko wikende ngo ikabiri byabora bakayanga ibyara bakutera possible ndani karibu sana I don't know kama uko present divina kimto huyu mwanamke ako sawa kutoka shamba la Eden tulipewa laana zetu kila mmoja mwanaume atafute kwa jasho mwanamke apitie ujungu wakati wa path sasa siku hizi shida ni wamama tumeamua kutafuta pesa na nguvu za kiume obe divina ke muntu soronga samans able to raise his family is very right lakini natari kwa na kile yonsi kwa nini mswati yanga ilianke kama gotera ya magotera yera so is there any right there Eric Nyanunda awatanga tuned in gospel artist Eric Nyanunda karibu sana muungwana divina mtu ashikirie hapo nani be honest wanaume kama hao hawako ni wachache sana asante sana divina na kuona pale numuntu kulikuwa nere Bernice Macomic asante sana now we are talking the reality anenge como swati yago tenga tabwati freedom yana yange nke uchiamo gotere bakoze ki ga kibosoku le mi pai orobori una ki divina ninchuga igana nkwa next diva divina come back oro aroma kumotenga hobe ingo kwete chibosoka gori yange yenke who gave you the money wana yani muswati amete ni hali ya maisha magumu ubogima bakongwe pa baba divina ke muntu ndo tega iga Jared okemo wasuri Jared karibu sana divina ke muntu na kibo irire baba ryagororobire network yani kale gonchanda no ngwetega kweli inkuiwete baba rauda ne clear kabisa tokoiwete buya pri edo ndokoiwete baba wangirire buya na liko balindiete tigona ale bateba iga musacha uyo nyakabwata uwezo yukulinda omusubati uyu nalindite lichiko
nande igonda tebe ng'umusacha oyo are very light are yani nabaisanegete koba muno umusacha abasacha bari bagwente koba abasacha because umusacha ukwegerera utatageti mukaya akore kende iye ne love enene sana nungi wetega kwere ninko bwatete buya pi network ya yanto koigwete baba divina kwana haki divina ndo koigwete ai baba mugaka James togenda mo murera na gocha yes divina ndo koigwete baba okay kora network ya mosumbuire divina alright sana ige ime ya Kisi Hot TV ekero bwata mwana wo kwana APCD karibu sana to kwana one on one to so mimi musubati yiga I want to tell him the truth mete yani okay yani divina utenga musacha arebuya akwegere musubati takora kende but you okomwegere turi ko mwakende ararenchara yange akogore suguru kwa motenga musacha kyokwa bono okay aina moni yawo I want to see ngoli nando regeiga ai baba magokoro okay divina Hello. ntoko igwete baba Tia divina ara kwana nere network iko irango tore iguna kya gatata. sawa divina ntoko igwete baba totebi musacha re correct and right and correct very correct asengencho mete ngiye ko garango teba iko mete daringa osenere gwika na bange nkora no guchikaga ali by the way umuntu kabwate chikumu yoko mreri chikoria yekiro umuntu nabwate ri chikoria yasobugima asengencho ndo kumu advice ri to mu advice ri musubati yo rure ga bwochire kajya ko chikolendera abana bakenya yabere nkongo unye musacho ikabwate chinguru energy yo kumuligeria Divina tiganda konacha. Divina tiganda konacha gabo. Umusacha oyo iga umusacha oyo iga tari kwa mukungu oyo kende taibu je noine yangeri enge tari kumugorera tatageti akora noine biashara lakini atageti abere nyomba noine ndagira tari kugura abana bagutara busa ntete ngotebiga ase obogima esiri nerorore nkong'u sana ase abanto babere bamenyete abanto aba babere ise kobabeka amo bonsi batebinga bono kwana iga nkokogorera nde yange yenge na bagwika iga gotenga tindi kogorerwa lakini iga ari nyomba nkogorerwa akero gotebi nuguisana kikori ng'aki otanyora yani kogani ngoromete tokogani ebinto mbiro tokogani bia madoido maybe ukiwa kwa nyumba otagete ogore ng'a nona aganto getakaye yani gakona goshine nyumba osungeri ugase getiga ebi nabio ebinto ekogera omusubati twarigi chibesa most of the time kwarorire lakini goteba ng'a yange nke omusacha nabakomugorera gose nabakomoa ebesa mbaro babwate enyanda mwamu neyio batatageti osoka by the way hiyo ni part ingine wanaume ni wadogo sana katika hii nchi yani mpaka ego batigarite bangabu igo nje mimi sina makosa kwa huyo mwanaume ako sawa bora anitimishie ndabase ngoikaransa ndarekere igoro bakangu ngoichora igoro akero igoro nje kupanga songa sia kongorera nindike linkoli sawa but kama amekataa abana urocho ikirisita kana kia yesa abana mwata bangi sensita kayuro chako ira abana saa hii hata akianza kugeukia hapa juu no mutarabu ni na ndu ya achaka konchora nikorubona bakamwambia tanya tiga accept yake ndio lichi kulio musacho oyo kila mtu ako na rules zake katika maisha yake igo musacho yene kabwata lichi konga nchege ntake tobere nyumba eyange lingo kugurira nero ntake tobeke kuse nero kogokia eria goruchi nero kogokia singinjurio no chugani ogenda okoro gure yange eriengia nabo uragurete mogokia erio tagetobeke eria gukugurira nere komogoki va haina shida bora akusikufukuze mate nabo mogorega na ndaseri yoli bono seri ukaiya uchina abana abo tigaira na karanze nyumba zinginjo chibese china cha chiri stili bado ni maisha siri nere nkongu sana sa bantu babire bamenye tamu tigo tebanga bono na imukate buma ene musacha tayo ranje mukaya atare busapi kutembea nayo ta gutara busapi kutatikana ngana ki umuntu akugani tanga ki tai kongorera kende yes tari kogora abogima twensinto kende to bogima obu no na baibuli baitundu akene to gocha somehow to gondenga to bege slippers go school na bege slippers go school
kero na chageta form 1 at least no na alikupika lindi kikuru day to day, lakini nini maisha ni kawaida, na achara rara abana winchirote to balere tokabwati inse ngao nando gocha kubairo babekere special. So tiga understand aikaranse munu musacho agende munakomote meta abantu etabauti nero yabasubati tigamba te nchebuna nje ninjori nkorangeri guntari korangeri ungitabera ale sinarangeri ngukira na musiokera munengitie kuruwe karonga yo nabasubati mbore kero musacha kumurangeria umunyokora abaso wakana oninse igobone kubwatinga nkayuweti goikera tikale mereri munare mereri bakabana abusita na ndare mereri agendereri chikuri musacho tagati goyonjora ngoko igura n'abantu banda basubati banda bari bakare uchinsegete bakora ikibesa nkanera bona atageta unchuka chagenda chikori ikibesa no onye tatageti ikaransa otherwise nando inero musacho mwanje onye kumanyete ngo bwatu musacho kokote yende nse isikori ikibesa kai karansite wala ita wanje I sure before God umuntu wanje tatako kanyusu kiguru enda atambe na lakini nani wachananga story mingi kudanganya na hapa tusaidiane musubati witi gabwa atiri chikuri musacho yoye inoro molembe buka nchera bana ali kukwana yo ndikubalero limbye tena kieko gerando mboli jare doke monchogo to no musacho kwana ayengo kubari swari rega baba divina umuswati ya muri take banda gotarana kirakyo. What can you comment gore kibande musacho gomutigere kibande kya gatarana kirakyo bono iki abuno ngo tebera ngumusacho ine isaine ko bumusacha ngiye kogera abantu bali bali getiendo amune yiba ikaranse ba uruba keke bande lakini bakora teki basinyire Kyo sakara rategera omanye oyiye gatangete marriage yao ekera ako urete bageke bande uyu muntu wanjete ine marriage ya tangete umete namra tanga divina nini hapana na leo sina jokes sababu niko na homa leo sina jokes wallahi uyo mwana ako very light kwarori ngenteke tangani ke bande umeta basubati kungeni akili yetu nenkazo kungeni kwa sababu sisi ni wale unafutiwa na vitu za furaha yani bintu bo mauga gete ibintu gete bizini so kumuleke bande ke ni advantage nazo musubati nande uno bukoro kyubwanja ni hobona nenga ningotagete yanya kurwanira mali echiyaye ukuno kukurwanira meta basubati ndiro kora actingana ke onkora akora igandira ngusinanganje ukure so kesikwara imukino ne bag aisa como jania gotigo so kujigali ogenda enjero uragende koerengerati lakini akubwati akuraga pagi kali feelings gete go chansa tigango kali ako sawa mi kwangu ako sawa okay hey divina umete wankora so ayabanga aberenchara kachokora kene yonse abere aturie Ncharate yako banja lero ntete ngote gurukutu usini gurukutu Bete ante biga tengo temna ante biga mwi kare bara bura ne sukari wake sabu no mongina wata akiri nenchi tiga nkore ngoni no ne chinyanye chiro nko ndete no ne sukari lakini musacha komote gugutware besa bono uchikongene nerore ine igebesa ngone nira basubati mba kugera basacha baba mono sana ndete ngotenga mono nandi swali ase divina ye baba mboli aye pesa ni njinga ni nsensi asaba kungu boli baba mwana muntu nkoganyete magokoro akwari koboro senda olia ninje oyo dada mkubwa uko boli igene toganyeta abo swali ngo boli divina como boli iga tima etigo sino moise kale go sino mo subati ikungu nare ko boli iga onyole umusacha okoiboiri abana bakasita nonye negesinde leo turi kubeka nonye no rwesi turi gutwara n'amarangeti gotabora otagete kwerwanirira onyore ogokani ng'aki orakore munaye aye divina
Lire kwa beri ya tete bono. Na ye bono divina. ninche bono Ubwa tumusacha tigandie ngabunyu. kwana Ngakiora akore. Tete divino uye kwana yo munyene. Tose kukwanira Incho ori munyene. bono tete ayo munyene aye Tiga bono divina ayo munyene. ngikwanire nche. Aye. Igente getang'ani nkoreira bono muna nche divina nche oyu onywamire n'omusacha oyu. Naye. Nkorarengereria ari kondaire nang'a Abua nchete buno tutege tobeke goro teke. nimutagete tomenye nere gochimotu igente kia igetang'ani igo nko accept obogima bori muna tore ase eng'encho korwa ga konyora muna mo tokonya konyora abana abanere twanyorire mpaka twekire iga obogima nabo twakoreti twaete tari ng'a igo tari ng'a matuko onsi ogocha kobinyora mochori gibese chichiage none biashara ngosamba bire baba nande biachi bio biaba kwarorire igo bono nkogenda n'obogima bung'a rero twaburu tiga torare nere nande nabo tokorara ni nyomba biasa kaki wa I wish Divina one boni day Divina, I need to ask you one question. Boni gangenyo ole gosine gasio. igonde gasi ase eng'encho nde single mother yani nare kobang'a Ningi kiagere to kabe single mother. ngoko ande richibu Ningi kinde tunte bina ningi kiagere to kabe single mother. egente getang'ani ntete obe nayo omosacha bono eire nayo omosacha bono nche mokago narenge bono kwarorire Yeah. nomenye n'omonto okonywa nyasore nomenye n'omonto okonywa nyasore ngofute bank boriga na intu na kigitwako bori naki no menye no musacha omukurara njara mu bana bakurara njara batari ku school. kende bo njara teri goite gento ke Okay, no nyene nyasore teri goita ningi eko gerayo ta menyete no musacha ole kunywa nyasore eko gero bugimo buna mwachakirete. inche nare ko inche natigetu tari ero tari inche namutigete nero ntigete sababu anyote ng'a nkonyu baka nasari Aye ningi kwale kunywera ekintu mati ese nera pono kese no monte gento kia yokori egine gento kiko sari family hiyo ni kitu ambao tunasomanga kinalipo hata familia kwarorere egento ngere muna bono iki bono gutagorerwe endagera tari matu konsia kuraranja ibintu mbyo tubanta bategia abantu baremereri ibintu mbiro rateyo umuntu remeri ibintu mbiro ramutegia egento bune kitu muntu ayengi gwata tebere kyo musacha wako lemereri yako gera no mukae kwarenge nande no mubyarire tabana takondemereria ase eng'encho oborebi boro bumbori kogenda na gento kwerende oborebi nonye no musacha oyungo nywara gocha nyomba orara insorara matobe igoro na matobe nyomba ayoroche komoremereria ore gosena bukyoba igereri gwachira omochadara isi komochadara gorenge ng'a tatageti agende biashara it is the same yokorebi hakuna sehemu nani, achana kudanganyana mwenye ako huko mami, shikiria, achana maneno mingi, story mingi. Maisha ya saa hizi hakuna kwa advise mwanamke umeta mswati na rosa hiyo tategerera tasikali ara achata nga hino bumana tikangenda ya no ukweli gali nkororo ntukane tindu na baswati nkweli gali tore lakini onye ukani riri chikoria ya biki onye ubiki riri chikungaki ya tegereraga ketegerera bona nje ngukwana nje mungino mogotu nakinete ririkara abatu kurbana nkinete abandi basometa abandi batasometa lakini kara wanchere kara kana tikana kana wanchira kendera wow iguga obugima bwa bono iga nobwo kubwoterana nakigakora none ebyara byao bitarenga inyuse ko birigererie ebyara ebi byago kuya nakinte getenda bono nde dozera ni awe kwara nanyorire naye ayo kwano tegeta abandi baumie ayo gukorarire maturesi abandi barare mitego tinko tebiga nunkuru umugondo gwede ni muna nari ke message gali twaye kiro muntu aye tukoragereri kwaye Taki kinataka ngoboriga anorera abana bao babita bachuati bakoraranjara no mugimore turware tio gukani gutogende tokora no ene konda turware ti divi nanga igwachia hey bona notra oyo tire network kwenye kumosnyunda kutisiko anyway ike nunge unya ukwana gango baneri badada mkuba see you and anybody who take a conversation me I'm here was so many somos about to iga because you know according to Kenya everybody has the right to
possess anything. Kero muntu nabwate iri kerekeke. Noroche gente kimoko teben kukutura. Gukora muno bugima bwaye bure. Aye. Ekina kiegento giatagwire chi familia chinyinge yogoteba nga I have a right. Bako umwana agotenga niko na right ka kinya sana. Yani iro kanyore kimbegete gento mbegete buye ngubwata umutu. Era idina ya chandire baka abana basini nyo konyura umwana agotenga mami. Era idina era yago chande to karuga ari ugatira kunyonya soro gacha kuri kichibes. Let us tell you the truth. Ugoro tinga to konyara tigantige ngore. Ngingende kuri kichibes tinga tigantige umusacho yo igari bagango musarelio bogima tigantige agenderere igera tibuya konyatinda tinda kubwata koruma ganje timo tigeti nero ntigeti toigwana Erinde nera aro chengo musarelio le musarelio ro bogima tigagotige Divina tianko bori. Bono mboli anje nonda Bori. No mosukati kusuma mongino bori 99% ekranete. Umongino ore 99%. Nota kergo tirina bosibo musacho ko patenga ay musacha. No metenge sugurio kuruganja bacho gatene to gore sugurienyi. Ayo musacha. No mete kebriti kiarire. Ayo musacha. No mete nyanya teyo. Ayu no mongina 99%. Wikiranete. No te gote na musacha ko matenga sugurio kuruganja bacho gatene gore sugur. Onye tatage tiosoke mutenenere kera lituku. Onye ga kwanchire tosoke njengo ganda nilichi umeteri kinaba tenga kurulitanga ninga yenda no musacha nilichi kuri abasacha mbale muna waike ga konyuma akukubekere business akukuigorere business kosoko taina soko muna banga bande bagosoka lakini gugwiko gukaniri ejina lilichi kuri mwaya nande no mwanzi na no takete komenya ina erenjire yo kamuramenye yenderera munako inate tenga genda nilichi kuri musacha uyu munako korek asinje baikiri abana sita igokuru ga ichigenda na kurira mbona chakurira ngisembo kurega biruchi tikagenda nilichi kumuna liko we muno unamubekere lichike Nyibuga divina bono of course na mubekere bono motebiri bwatiri lichiko abotiri lichiko ariko lete rukene abana bagota chance abana sita ontomini abana mabwati ndagera haleti kitu kagotema taswa gotina kigakitendara tema ngorali bana bane mbararanchara munanche mata abana bane tentema yakibana bane mbase ke batachirese ni train by gore kende yonse lakini musa tatageti but is not providing what can you advise the woman mutara tenga inje gendonda tebenchiere tigankwane nchiere tibinati ke kungaina basibati bandega iga achitege iga chikolenda abana bae musubati obwato bongo bora 100%. Obongo buri iboreraniri tiga obongo bwe school buri agorete obongo buri iboreraniri na mama umwabo na tata umwabo ogwetense atabegeti yanga akaboka akabekeruchanga akalera inse itukundi yo na nerimo ararigereri umwana yagutara inse ngomusacho nganiri kokore gasi tariko ngakende ngomwana ona atari guchigare atabegeti yanga ngokuba no musacha atageti. Never. Hakuna mwanamke kama huyo kwa hii dunia hata kama ni kiboko. Na kyogo konyora nene chokole ire pare ire njira tagutaka mwana oya abebusa. Na kyayo muntu ole nomo omenyete no musacha. Let me tell you ntete nkwane kolengana nche no mukungu buno oyu nando oigweto nyigwete buna igwete. Bona advice ya garwo. Ikore tie metieni kianda buna ibogoleti. Let me tell you. Mokungu tayo ense 100%. Orarigereria abana bae bachandegete ngomusacha ontebiri. Musacha uyu nabiro mirone yakumutigera chibesa chiri chiaye afadhali bagole chisuguri ibere nyomba isato chistove ne chichiko ne chigasi omukungu arugera abana bae baragere musacha ori taragera teto kubwa tichiko lirori ngomusacha otebire. Never. Kuna kitu kama hiyo. Omukungu nero korosio moji. No. Omukungu nero korosio moji. Tali omusacha kogenda sache areto omukungu akunge. Nanchirete yo musacha batebinga bono ikaranza. Tegerera musacha oyo. Let me tell you Yuna. Mu inchirate yo rataro tabegeti esuruali. Omusacha amanyenga tobegeti suru musacha talero ko obobe omukungu nayo igwete ngakigwete nanchirete yora tika no abachande gete
tegerera nago tebio tegerere musacha tayo no yo mona mukungu tayo lakini go tebiga ndinde tengo tebiga ndinde tengo tigiga nabantu itoko semani tose mani nande totiga gosira ni nande ngo tebi ngende tente bigo mu kungu ndwensi ora tegerere abakungu bonsi tegerera abakungu bonsi pi aboy wete bago tebanga ya nche na bongo koranga musacha na bago tebinga na na bongo bwatiriti kuri musacha 99% mbali ya sibasacha na kimuko ngai na abandi barasaba sacha batige kogolerwe batige ngamba aligeri abana babo ayo monyene ne gasi ore bono iga yu tori mama na musacho otebyo yonde ngalemereri obetwechi sindani ayetu yoro betu never kuna kitu kama hiyo acha yani gitoke ko garan kwegerere familia je single mothers familia yo egerete gawe familia kwere kwegererana ki omukungu ya make sure arorene kiago beka abana bae boronge omwana wasale kiboniga no mukungu kora umi gutari musacha ituko ndiyo musacha ara omwana uri cyotarire busa mochokoro mete shitane liore gombi mochokoro let me tell you abakungu style up abakungu style up amanyena na kibagorenda ki family onye familia yako sikire kanyaga kubwa leo watoto wako fikisha familia fikisha ngambo mambo iende mbali hiyo mambo ishi nani utaua makorongo itore nchira tiyo de motanga kanyaga kubwa sai kono motigeira abana abo no tika bono ntete ngota sai tika bono sai ebe munenere omotigeira abana abo oti I need to tell you the truth. I need to tell you the truth. Abakungu bonsi abakungu bonsi bastaira abo baligeri abana school fees basomya abana babo to kubati motokara marume omotigera abana ngabone karaso muganyete ayo uko nyote nyosolega guhito motu entonge yo nenzire tira kini naweza ku advise my friend nda ku advise buya pinande ntete ngotenga ki you are advertising single mother ayo mwenyene negasi ore kwere konde ina no so musacha ore ningekuheshimu lakini wewe mwenyewe uyuko kwa familia yako unga ina abantu ngatika abana batale bosa bakanyo musacha tangulini hakuna sisi nani divina yenki uko ye Tibe ngagengo rusiri bagantaro kero chamao utago charo ko gatereniga ko gaki konsinyita muri gaki tinyiboro bara bwate ko tabatebe umuswate no ko nganere matho munarira utenga watching headphone kaunda listening from Nairobi Kanairo abantu bakanairo bono tubagazete gusi December yekire ntutoria mwandasi moto bori bakike busi atiri paka naye kumete keneke busi na ngo tubore keneke busi anyway dada mkubwa Ndete ko igumondo mete I'm here to nyote rate tege ndukere kiana and obviously ngo tinate wa teke kwa letire topic yote to konyu you take what is the right konya divina wako goki what divina konye magokoro wako goki what magokoro konya dada mkubwa fuata yeye maoni yake as long as a decision yako mekito tena na ki nyarebo era konye dada mkubwa igore microphone wachi kwenye sheka ochire etogane rebon divina onda na boko menya ora lenchara ubo kenchara abantu babota machuati bantu bagosekera no musu kwechoka abore ga engurungu kasi yaga ntetengo tebiga entonge goteine igana andi nakwa no mete mutari kumbwata buya omuntu tuko esiriere y'abantu babiri tukunyara konye beka isiko iga omye bwatu onye manyanga manyikire asinge njuno n'abantu abo tsiko babeka amabonso mukungu ino musacha umuboni ngana ki izitrunga inkuraro lenchara nabo kunyo mukurara ka kunjara nkorororo na makosa inakuanga kwarari lakini talinga nkera litu ko musebo ati yara chara alenchara usabana bara alenchara ukugenda ne alia somuka umusacho gayete onyaga kunyara ko provide kali go provide just relax linda abana abune sa yise kumutigera abana buri oli nando umutigire ekane kese nana bakuganyate benga yoli nitete kulenda ne nitete kuira nande tulende nere kwarore
bono ntuli nagaya asite yuturatenga gaiga ngara bono nga tuli nagaya nga iga no step no como te vinga soka ngogenda uligira siki yani kikichwa aita msaidia kabisa igintu gyoka keramo konye ekenene nande ekenene pi niku bono tiga interview no nyasaye gati amwe chisemi n'ubungaini Nyasaye gokonyo yo wekonya nani Nyasaye gokonyo yo wekonya to ntenga norale nyomba Nyasaye koletero nimanyete monene ta kuimuka koletere bosiboro bunimbwatu kweli wisaini lakini umumaene n'uburiga wekonya nkuruki ta bono na kuimuki no ankuru Nairobi ago ikitaun aralia ta gusukimona igenda kora wekonya kome ukuimukerera iguru kuimukerera iguru kuimukera soka baba yori bono tiga bono asoke n'abana ubona umanya kumanyangana ngande riro guseta abatebinga mukangaina ryo nkarubuona tigana gakine bengwa soka ari gitibesa ari ndira abana baye hakibona gutungaina okay nani mochokoro najua chenye inakusumbua akili yako egintu tioke guchandete neke mugiuka na ntete ngotebiga maisha ya saa hii talinga you can be obo weso businini I can do without you can do without what maisha ya saa hii ni kusaidiana na kubeba mzigo wa mwingine unasikia yeye asaidiana ni ngogote biringa gukonya na nkoro asaidiwe na atakuambia si eti ni ukweli kabisa acha sema ukweli kwa yani talinga tu sentiment ya musibati oyo statement azini alikuelezea kwa mdomo wake ama ulienda ukachionea things enda na vitu na evidences of course hata kama evidences ziko hatuna shida hizi ikento kwa goli kuruma gaga they have many together with you a long period of time egento nda tebia ba tiganda kora na inje tiganda kora moto koro na inje ngo tebanga aba tigenda wonte bingeri wonte muto eko erando tingana marunywete njegento nare ko bateya tengo ngali ngo taranga ngora ngana inje nchiba kai njegento nare ko bateya marunsi betindanyora kende mbeke muno njegento nare ko batene keiga nkibono goteya abantu ama yobugimo boiga no bwogo konyana bobeso bosini ndika botika kubangaina nga you can do without you cannot do awezi alinde watoto wake baba okay musubati onyorire limo subati gatabwati nini tabwe musacha oyo yetalie po nandi takunyara gosomi bana baye nandi takunyara gokora jante bwati usaidishe ndeonsi ndi nari kwa advice musubati oyo aimoke aliye gasi talie rasima amenye muchi uyo amenye kurukumu kungu lakini abo mu butinde kabona ki ngo muri ta bwati binde byota yani muzonyo urukubati muri metero bako mukimutu divina nkike bono rete gukwana tata nani anyo katige aitige mwanya nabana sita bakime kene ngaki yabona yakongiriga none ke burugyo kankieruge ya muntu achana nani mchezo ngamutige okwane bwana okwane divina baba tara akwana yes baba kwana ngo magokoro tumakwa divina libaga akwana nene divina hey baba I want to hear from akwane ama okora kiriki ochire ai ngoti chare ai baba magokoro come back ende soma wiri Kenya utanga kuro embu nonde espon kauna familia inayoendelea ni ile inasaidiana lakini lazima mwanamume awe kiongozi wa hiyo familia anyway asante sana wiri Kenya yes akiwiri tata hello ya morwote yembu yore bianda dagara ta una wimo koro ka baba kona kwana tindi nande ero tigande gara una bago kwana tigankware gani nane nkwari baga karibu sana bwana ili agende gumano minto na kubona mo kwana yoko konya nago tenga sisi ndo nimeingia pede subati narega iga abateta bakonyi agatera ngo musacha oye tatagete akore kende gionsi
Agochigotema konone echiro ocho moita korochitera. Agochigotema kokora kine suguri nyomo mubori ng'omosate kio kwachimasa kwagora esuguri. Kagochigotema konone egesuba orene ng'ang'a ikosimasa kwagora egesuba. Yani tamwati freedom. None kibande kia ya moure. Mosubati tabwati freedom nyomba akubona kia okora. Yani amosate kumotenga turia nyomba abere saransa kanareteru. Sometimes musate ngwikabire bya mubura none abana bararancha none ruraranchara. Lakini akubona kina kibona ngokora nenjo musate ng'anchere nkore gasi nchengore investment uno mukungu kamiri. Karibu sana libwana ili agendo. Ona abo. Familia yeta keira masao. Yes. Kugera omate bono omogaka bono buna bwamuire. Intugana tuyatia kende ntogo konya unless bono baikaranse bagamba omusubatiira nense amotei amoeresero buya bwogokora egasi bonsi gose bwogwekarakari bonsi. Yes. Lakini bono omusubati ase koimoka igoro nomogaka nero bwamuire omaete maybe omogaka taraba machua arengerete buna omusubati gakwanda isi gose gakonyora ebesa ochire komoikaransera gose gakwanda isi gokora ebiasara ochire konyora omogaka omong'ao. So egegente getakeire bakaransa omusubati amoeresere ng'a ensemo ya ogwekarakari intwe twensi torakonyana iga na iga bamanye konyora naende famiri ngotakere na amasabo naro etoke ng'a nainwe motegemete ng'a tiga twakora iga bioka motari korasaba abo bigonjokana. Abantu batebire divi nagotebanga divi nanga ikwagenda divi nenchuga igogere musacha gago akubeke boronge divi nagotebanga omusacha yare correct musubati wacha aturie ko nintara tigara arenchara asronga asoperi chikori musacha abantu bonsi Kenya turi bono gose ngaki yetore omonto omotabwene iri gotagemeu ng'omusubati kabwate enchera ararosie ebesa narosie faida ya silingi 10 engokonyere sana ase familia ekore ngaki tore ere enkong'u sana igo ngetingwa advice monto aronga gose ng'aigwera omogaka lakini rende mbuya kumoigwera lakini aboikaranse ense nateba bakwane omusubati amoeresere ng'a obuya bwogokora egasi tore amo twensi nobo lakini omusubati okora egasi after amachukumu anyomba gose ng'a baraigwane. Nimwatiri swali ang'abire nkoboti ande keri swali enimo ine nere ng'a ekero omusacha okay iri swali tangani nkiye kogera omusacha akora omukungu oye national ID gose ekebande lakini atang'ana goteba ng'a maybe ekero okonyora omusacha taraba machua naikiragera akore boigo omaete eid ini impersonal ine egento kere personal tobwene iri gochika na eid y'omonto ero ikero kinyona okomoswera amoswera bakobori ng'a nki okomourira eko oku nogotaba machua ndateba igo. Okay ine ng'a nere nekene ekero omusacha gose omusubati kero atwarire ebesa agochaya omusacha oye nakio kogera agokani gotakora anything ase gotwara ebesa achi gochaya omusacha oye ine ekina ekene tari bonsi ekobwati ng'a nkoru famiri kiarwete naende ng'a kiarerire geko mbare babwate bono iga naende barense abasacha babo igo tari ng'a bonsi gose ekero batwarire ng'a bakwenena gose bagokora kende gionsi tobwate abanto bakori chibasi nyinge lakini bako chini yetu wako chini yenyu. Okay kwanyorete moment gose chinsa kwaeru nandi kwa miti n'omusacha oiga okogenda echiro ochwa oitera chinyanya oitera chiavocado otebe mung'ina ng'a konetera omusoko okondi what can you advise omusacha kwaeru time watenga bona advice yango omusacha oiga on the way to deal with family issues omusacha nche gento ndabasi komotei
biashara mbili bibe bo gento ngeri ke bwata bo so kunyono kon chinju ko gonju kan e kon kwanse kawa sasa mali kama huku huko aba subati mbali ke ba kon ye kawa lakini ana ba konyoro mo subati wa kan rent ya 6000 kada abege to mwane skulu enene nandi kone kawa yo ka kon ye ko mondo konyora akoni kawa chi okonyora ko chitamo se chinene angeisa torituko Iko gento ngiri ke bwata bo so kunga te roro bo so ku biashara bia bwata bo so as well as bikore ta chives ya iko ngendo da mwa do singa biashara bia bwata bo so ku am tigo mo so watu ya kore biashara bia ga amo eri ba amo nyon 6 months ya renga ki ama padiri ko naro ala ko mane ko te ba nga igo ya anyway oya kurukunga nele with Kenya umuntu ayo kurukunga nele respond kaunda gotenga umusacho oyo nabwata obokongu obokongu bwa immature family agotenga umusacho nabwata obokongu mete bintu byabere mu ndugu yane with Kenya basacha mbari babwate agote banga musubati takeri ko takora kene musubati yani ka masine ko rena thingi go chi kumugambira ane auchi ko none sugure mu bolinga ngai ko rusibesa musacha kyokwa no okay even bintu binde bibere bitatu bine bitano musacha musota antebi agwetera nabana omuyiburi abana abango oboko bongo bonge obwetera maisha ni ngumu wakimabora bakong tayari freedom warata bwati tabwati freedom yokore kende yonse aberega aboke asibe bintu ene mugondo kwae lakini ngana nkenda rasi ko gare besa kore ya abana basacha bari Kenya no Sajo ina na wakaro mkongo kabisa lakini mimi unajua familia kama hiyo okay na kanisa wanaendanga ama nao pia wamemkasia kanisa erongo jibali kose awaendi mwana kanisa atiche kunya koboli tinje kunya koboli nkwana more kanisa ose muri kwana kwenye musaje natege tyoso ko genda ande kwa netinga kwa netinga yani kwa netinga tosi kote banororo and it is your work uno moswati go time etinga eteichora tosi kwa tinse tinga echire atem tinse tinga techi oseru na kuirana tobo tem chogo chikote na para okore PCD ko kare kene para ya basubati bana bachi kogosari abanda bachi kogotaka basache bande yani time teyo nyomba the compound 24/7 okosoka para just oya igo yasibirege sibogenga kya nyomba rene nege sibogyanga lento ateba singenjo kwane chiro kogenda you go you pick what you wanted to pick and come back tago sport go tene ko gweta chisto na sport bande yani meaning inga no abandu ba moro ringa uchake utora maringo asingenjo akowekire ko kwani ngambu yole aje ko gamba istori nga yaya nde bwangu ntete mtabu ati ko gamba nabantu kwane duke kabiriti nyeka biriti nyomba mwae etinga amate ogote imwe tinga ekere tinga ekere kieke ekere tinga etechiri nande kero kwa netinga turi kwa nekero bosubwarire pi wikome kesho tukare tu bosokurwa mu tukabere kwa makwa netinga so kwa netinga mapema inikesa gara netinga gechire akutakara nesobari okwirana gochanka atati ari relaxinga aganyakere tinga tega ichira chigose obosi inairi chikaire aina masawa take tata mkuu oyo ndata tenga ke ndivi nate bango ina no mosacho okugamba era ranyo mwase familia idi bino yo kwana ranyo mwaso monte ngobori divino ya ranyo mwase familia kamene inawe comfortable ngai divino yo bona ndagochi agute tacho gochaga igata tebi acha to tebi ga igana ki ai divina
wana divi na kwa leta dada mkubwa akina nani mulienda wapi? Jacqueline Nyamache Fonda awata niko ndani kutoka Saudia. Karibu sana Jacqueline Nyamache. Anyway, chuma tengo sinakuwa na mwata yanga ngonerete abasacha mwamu sacho kwaniriga. There's our sisters and our mothers Batabwati and our aunt Chianti Chito. Yani mabwati freedom outside gari. There is no freedom at all. Oerele chiko. Yani musacha go pimerete. Kwende kwaga ne chiro maedia kogora chinyanya. Akwete only 10 minutes. 5 minutes choko gende chiro. 5 minutes choko na kure chiro. Mama mapenzi osoirega. 5 minutes chiro choko irana. Omache nwe tani 30 minutes choire. 10 chiri. Rasima managobe kiboko. Yani nanda rige boko by the way. Abasa chamar bari teke boko babe ekeke boko kere kia mwana ekene kia bana ekene kia mongina. Oko go sawa tena kiga no le teke boko kia gora mamensago. Imagine. Mama mapendo, mama love, mama mapenzi. Tebango. Na kire boirire. Boirire. Nora mente elio yake iko volume kidogo my dear. Tiamen teronye netu akibo chanda. Aya ntuko igwete mama mapenzi. Okay. Okay, tiankwa nega. I hope kiro montombu yare. Yatare my dear. Mujada. Okay, mujada mumuyore. Nchike ndonda kwa nenekiga. Osekiri njenaro na should. By the way, mimi nilelewa Western. Kwa wajomba. Mimi niko na mjomba mmoja. Ni mwana boda boda. Yes. Ameoa na kuna familia yake, hata watu wake ni wakubwa na sasa hata mtu wake ni form 4 student. Mdogo sasa ni miaka 6-7. Mokae aki akwende chiro mna chiro onyote bi 2 hours. Na nita utari kwa ni bantu njira. Kwanza toko uko na onyo muntu musacha iga. Mbaka aru mbaka explain nki kwari kwa ni muntu linga yikira mbaka kwa kwana. Kwa kwani. Kono befana ta time ya anko. Matakali bato abana tokoroka wajomba jomba. Mbona nafikanga anti akiongea na mtu una feel pain. Akasema hiyo ni masharti yangu. Mimi siwezi kubali mwanamume mwingine asalimie mke wangu. Na nje kama tena ngo mukyuru muntu ipigipigi. Ingine utari kuma tavyo muntu inaki tao karanza obeka maguru muna ntu abandi tukubeka. Toko mutenda ali yari nsema ngo sasa bigitamba. So egatoka ngabona kero kuburia akuigubube. Ona lakini njasi kene asinche ngo chana tobaiga. Into abasubati ekero kwenda senyoma. Karansa insi n'omuntu wiritangane omubulia machika enararia hatakite. Kustoko nda senyomo omuntu anda kugira koko yende tinga kitaike ibere to kwano y'omuntu para. Tuhana nonye chumbi mambe okubora inga yuchusaba onye turi kwana chumbi. So utaraiga kwa senyomo ngendo mbuyo muntu rakaransi omuntu ori omaina ki omuntu yongo genda ko banere. Machiko gento kina gento kiangite inkire kina kile kiangite alafu na matena ki inchege eke wantebya tinkonyara eke igankero kinkonyara simba start so that na onde se nyomo okuchi kwenyore statement iri ntangana ki ntu akwante gente kiri tukori by the way agatengeri komogoki wacha nirekebishe nere kawe kinga kina bagika tena kimukante kwenanga nite agante tategetiga na iga so wacha nirekebisha. That's why enyoma egendere. Lakini amachikario ku mwana w'omuntu maybe kwa munyomire omwa amachikati to kwani omuntu para. Ti kwanyara kunanya gete. Asinti baitete ko bagentokia. Cause ekaro konyoma omuntu nabwate 5 common sense. Chiai. Oroje. No muntu kineri sobo. N'abantu mbare omwate mnaintu abande tubwate menwa. Turi omuntu tubwate bugukwana n'abantu. Oroje. So koma konyoro kwa nyomi no muntu utanchiti gukwana. So onye kukomaete
nwanje wake perepere Chicago kwana kuona abantu kukwani abantu maybe kwanya muno omuntu anjite kukwani bantu utanjite kukwanira abantu nkurasomora omuntu yetabi muri naki omuntu tanjite uti nkwanira abantu bona muturiti nyomba inki utari kukwaneria abantu bona explain for me inki utari kukwaneria abantu abo osinki utari kukoba igana okonyora maybe naba akinete igo lakini the more mugunya kobera nere okunya kumuturituri naba awika kore kinera achake ko keep up acha kwanira abantu so Amala. yes Twendere. nche sinche ngoteba enyoma ketoko so enyoma twensipi tiatoraro to katinsi no muntu uyu mulani kwanza omanye nkiatanjeti kianjete kerio utanjeti mukanirie mesa gari utaraso enyoma eyo so no chiko so komate na ukaneti tukorire tore naye mesa so it's good nogena mukansa more maybe dating yeno imuke gitabu ne karamu dikainse chaka ko dikainse kiria atagete inse ayo choko nyona ki igana arigete no nyote itwa ko dikanse so that na mwika nyomba ebintu ebinge ebyo komana byo kurwana esegi onyo gata jetinga jetiese ye nyomba kurwana ko tenyo bingwante tukodi ditanga twanje titegi ngaita nesegi so bintu bingi muno ebyokupimira n'obugima so kikosira bikikotokora. So what can you advise the woman as kene yon akugora nesu guru mu buri musaze cyo kwachibesa kwago national gachete. What can you advise this young woman nkyata kire gokora? Okay, network yao ndo tiribuye gake osesa like really I think anungwe tra kimo tra kunguse mic ya AM ekoleta network tari kuye kana bya lakini naibura yake ketengo tari wiri kara mite mic yago gabo akego wiringo konye igore all right tenere foto che ya yo ndio wiri ar kwa yogi nchi ndatebi abiske ba minto yente ndabatebi nekega omanyete first that's why na tena kekera mukana sense ese nyomo discuss kwanza asinge nchobona omanyete through my experience ndoche abasacha mbare batanjite abakungu bagure gintu nyumba mbaro bake babo tari bange lakini muna nchige ntonda tena ki ketua chito karanse tutorani mwana uai tutai muna tatu mwabo pendo ntigera majukumu ane kure bintu nyumba maybe kisahani nichengo koigorera chipesheni chisuguri nebichiko nebinte bintigere alafu baba penda ayo oimoke etoke ntera nyumba DSTV yakanu umutie njite tendore yakaniru wifi njite tendore yakaniru so emine gento ketwa ikire ritanganiri onye kingo koregasi onye tindi koregasi ngo motebiga ebyombe mbire isika abanyo togokora kya ubisi no ngemi rasma mbise ikomi eyi nyori kyo mene motekeria 10 bob oroche eketen bob nge togosangiri 20 maybe twagura na chisuguri twagura chisani twagura na chikushon twagura na nyamarangi oroche like bone bintu mune byombe sometimes matentu abakungu abange toko hide nduri gutaka twateba sacha ngo kwa tore kyombe umusacha uchustuke twahurire gendo ose ebintu byacha oroche lakini asenje ekero kwenda senyomo igente kitangani onye mwancha munapendana kabisa na ukweli umeamua ndoa sio ile ndoa ya kubahatisha ndoa yako wewe mwenyewe umekubaliana umeingia kwa ndoa kuna zile vitu utaamua tu uambe mwanaume mimi nchige ntongera ndo chintete kuigorera nchibeka ebyo no kugora mbiri kongo ngitangera ngechire ngigorera nchibeka kilintagete oroche so kera ujo kobuli chiwe somo tenja nimbo ataka kiombekane in case of anything nabungu igorera kende nona kozi ndengero musachara kugura nkekogoki nayo nkirota gitu igorera ibika kekogoki ase batari okore gasi nchige ndana ba advice naki wewe beranke ebisa rindo kore ki oitemero ugure gintu aki gukugure gintu mbiyo chote naki nonye
baba fulani ebese yaro ne ningo china isigetereri nabekabeka nagura egintu kirintete kukigura oroche notamotaine kioma nao motena nakanga tu kidogo kidogo nikaona ninunue kitu juu ilinifurahisha. Huwa naionanga mahali nikikwambia ununue naona ni kama utachukua muda mrefu, lakini mimi nimeipata hii pesa na hii pesa nilike huo ukinipea nikibakisha balance narushanga kwa mkebe hivyo ndo nimeamua nikanunua kitu. Juu maybe kuna wengine unaweza waambia mtu akupiganishe kwa nyumba akwambia ni kama mtu mwingine amekupatia pesa, unaona. Lakini sasa kama uko kwa ndoa yako na maybe hiyo ndoa ni ya kuelewana, ni vizuri mwambiane ukweli. Lakini kama ni ile kenye unaona huyu mwanaume hata nikimwambia sio mtu wa kunielewa, sometimes ukinunua kitu hata unaweza hide useme si wewe umenunua, mamako mzazi amenunua amekupatia. Dislete vita. Mama ugo rigente na ya ndora on surprise so that esegite chikobo. Kera basa chambaro eura urigente na ndawa kanina kero kuchabo onyoro kwalete ni michande mingi kenyoro. Yes, imagine ya maka nenyure muswate maka antebe story agantebiga kurutu kabati nerengorete mwane erororo sai kabati bako musacha boni gagogete abwate draw yaye abwate iya gufungire bintu byaye imi ekanare komote tugore engoro nte tukore gentare konkana wonde ngachibesa kan yokorusi musacha kyo kwa chibesa so muswate agake sabu magande mutuna magega akarige chibesa cyo kugore kabati akana kari musubati omwabo mo muroyiga komote baba kamati ndosikene naye korukare mumuno no mumete bunago pf lakini ntagete gaki tinde tibuso kuno na urasi kwata bageni bwago kurubwo ko baje bwo geiga banyana kene nkyo nyomba obuno boso kuma kamati nete ngo achibasi chire geiga timbe murongebere ngeno akane kabati rega ronyerete otebana kwagora egero musacho gakobori ayo motera ki prata nje nakogorire kabati nte ankoretere asenge njondo sikaine kwarorire gwetera tatu we akaretse chibesa akawe kamati akagore kabati akamuretera. But that's what we are asking, why it is very difficult for this men but they will accept abasubati babo bakora investment bagore bintu nyomba bikombe esuguriyo kuruga kobochoka banya gotichiro bosi musubati ago save chibesa ikomi agore suguri kwa muboni nga musaje kyokwa. Is that life maka na mwanchana umuntu ago question like that igaemba sa igotiba sabasatu bakari kwa osubana utaka karibu yote gechwageti. Okay, bono nchaki ndanda gotebi nekiga okonyora omuntu muno inori okinite takineria se family ebwate ogochoka mostly abange cause nche muna bono na nki asena akinirete Michael okay na kento ase so mama nche baba ri gontebi gokwenda bwogo suguri yente tangano nyore sugute bochoka bari gontebi nche bwana mwanya kwa bwana bochokete so gokwenda bwogo make sure esuguri aote bochoka wone kini yente tangani nche ana nche mwako ne okay genda matebeti onya kubato koboko kuomo kutari kwenana manyo yogo chukonyoma no muntu gochukwenana. Yes. Usikwenda mkono birika na mimi upate mkono wangu ni wa kupeana. So kama uko na hiyo tabia kunyima mtu, mimi ujue mimi nitampea. Unaona? So ujifunze kupeana. Usikuwe mtu wa kunyima mtu. Mbona uko nao unataka kunyima? Unaona? So ndio njoke example for baba Pendo, no muntu renga hivyo. Yeye ndio anashindwa anaweza kupea mtu. Aiza kapea mtu kitu. Lakini ni ile mimi njoma tembote ile sema okay, acha nitumie kusema kichwa ngumu. Lazima nitampea. Baka mwe ngoma tenje baka ngenane kai yani muntu achisabe ngenda ndo mu nikero mwe bona egende ki kabine na katware tabirio kwena na kai kundo jo muntu ngoko eta kino muntu makonya alafu uno kwena sibu kwa mwenyore tuna sibu ku nyuti nyasa darakonya bantu na kindu takonya ntu monya batokonya ne kai tago tuara madungu kunto tigega yega ntu abande na kitocho kotigara abantu acho kumanya no muntu kwa ningo muntu tari kwena na so unapata huyo mtu sasa anastukanga kai kumbe hii kusaidia sio kubaya aya kwacha kwa mutaibridi tukolimo tabu atibesa osabo monta matenki yaro kwa usabira oyerende chibesa abanye turi gokonya na nki yaro chigusabira isiko nki yaro gusabira nti tamadeni na yake utagite unaona so ile kumwaibisha kwa mwaibishana kwa nyumba unapata huyo mtu anafunguka ngakila na kweli hii kitu hata kama aliniambia ni ukweli acha niende hivi so unapata huyo mtu akili na inafunguka naona acha tu hata mimi nikwe free na hivi lakini sana wanaume wengi wao ni watu wenye ni wagumu
sana, lakini mwanamke ninastahili mwanamke ukienda kwa ndoa yako kuwa mkali kidogo. Kitu ya kwanza kuwa mkali, kana hiyo ukali tu mpaka milele, usiwahi punguza hiyo ukali, katu mkali. Mimi sitaki unifanyie hivyo, kama ni hivyo ungeniambia mapema ukutaka hivi. Unaona? Lakini kaeni chini wanawake, tukae chini. Kitu ya kwanza kabla hujaenda kwa ndoa, chunguza huyo mtu kabisa, mchunguze. Kama unadetiana na yeye, unamuitisha do. Niko kwa salon nitumie do. Ukiona ana sita, haya siku ya kwanza mpatie hiyo chance. Ya pili akisita mpatie chance. Ya tatu mwambie guys, yani ngo ende salon ko minu ko chiba so pate tikonga. Igo tiga kabe watchman tiambile muntu okomina. Orocha. So atashindwa kai. Mbe watchman nana ngo nyoma. Atakutumia do. Alafu maiko yo igo tengo fusi gente kwa nkorera. Engani yo moto chikomenya. So ukudi igo chi words. Alafu kwa nduri muntu acha kungani amana ki umukunga kwende salon atake na mino. Omukungu natake na udu yala. Onya tari kuigurira shauri yake, lakini make sure kwere beseri gore yaho nayo mugura nikende kiri kucha mo surprise. So maambia changaine naya kakononye chiri agu surprise na kende. So hivyo mwanamke anastahili akue juu kidogo, kwa ukali kidogo, asikuwe mwepesi. Ukiwa mwepesi ule mwanaume atakukalia kabisa. Hakuna siku uta benefit na hakuna siku mtainuka juu, utakuwa tu kao kwana kwera na asaya. Kwera ndio ngona ntorense, lakini ndiro ukodigere kwa tabayaya. Gai huyo tumetaniare na hapa tutainuka. Juu huwezi kuona mwanaume analipwa kama 50,000 yeye akuletea 10,000, hiyo 40,000 akwe nayo. Hiyo 40,000 atakuwa amesave nini? Atakuwa amekusaidia, atakuwa amefanya nini cha maana? Hiyo kwa hiyo 40,000 unastahili ujue anafanya nini kikubwa, mplani kiabwate, wasininkia rengerete au chokokora. Anya kabate chi planning hiding plan, hapo utajulia hizo 40,000 zinaenda wapi? Aso mwako kumubudi ukansanira meso budi chibasi ayekere wakanu basicha unjyo kokorera. Unjyo kokorera. Which epani kyobwate. Usibone wakure inkitocho wako seto kwa na nyama tanga inkitocho kwa kose inkitocho kwa bana baba cha kusome. So unapata mwanaume mwingine ataanza kushtuka gai. Inkia kombo de pesa ya nega plan kimbwate. Asa hapo hivyo watu wanaweza anza kumwambia njana rote nyageto ugolire pikipiki na ntene ntege pikipiki tata 300 yacha nyomba kila lituko he pikipiki goso kwa mata ye 500 nyagete mata ucho 500 ataanza kufikiria kununua pikipiki. Sasa na plani kwenda kununua pikipiki, anakuambia mwende kununua pikipiki na mwambie pikipiki na toji kwa that to wanda ento antuko na nyama hata deka bro to be kechisi yaga. So hapo hivyo utapata wewe mwanamke ndio umestore mtu akafanya nini, akaamua kufanya majukumu yenye inastahili. But mimi nasema mwanamke akuwe mkali kidogo. Yeah. So mwanamke akuwe mkali kwa mume si itaumana? Si utatolewa meno? Ukikuwa mkali, usikuwa tinile mkali yenye utakuwa na obonge yaya. Wosiniri ukumukara karansa nere. Umuntu inchika kigaro maybe amadete naro ni mukuru kana rige ni mweka mumanyite muna mwacha kente kwegana naro muchaka ukaranseze oma eti angote bi tetengote abasibati ntorise ka bande omusacha ujo kwana ayodigere tinse oroche odigetirota njaki bono ya kwana nke kabona kwana lakini nyogote to menye nyoma yawe nebikene abantu bande ba succeed mono munenche babare gonte bi karansa rigiri network ibona yari gosere mu nguje kwambia shoshe kwambie ni hata network ere ko gutuguta tebanga ariko batebine ukika chino baba gonte biga ukika ndoa yako mwanaume siku ya kwanza mwangalie jicho. Aya cha pili ukienda kwa hiyo ndoa kaa chini uangalie mwanaume kabisa. Usinataka unataka kukaa kwa ndoa. So uende kwa ndoa upime tunataka ndoa. Unataka kwenda kwa ndoa. Nyome kwagenda nyakire sabu itangane nyombe ntetenye menye wose tinye tagetinye menye. Aya intu abangi totete nyome yokomenya milele. Baba gantebe nonyere baminyire miaka ukali wao ndio ilifanya wakaishi. Lakini wangekuwa wepesi awangekuwa wameishi. Wangekuwa hata wanarandaranda. Juu unataka nyumba yako ing'are, note kirogo, note mesa, note bitamba. Abageni ngo chabare gutara yo mukungu toche gutarira torre nyumba yawo.
tumagoche tonyo tobwati kirogo lakini mwako narikire egasi toche tonyo nonye suguru tobwati ogosaba mwabande alafu okobori gotana kimi hata nikiombanga bwanangu pesa anipeangi ananiambia tutakuja kunipea shaka niambia ndio tutamwachilia siku ya kwanza akupeangi ndio hivyo ndio mtaishi mpaka mzeeke musomia bana agantebudigere omonto buya litang'ani kwana nere nayo abo mutindi yake takobati bono gochire obeko bwororo mpaka obore gekombe nyomba mpaka obore nonye gechunjugu giokochunjugere chai ikagari enyomo karansa nere nse kwana nere nonye ntungu nkuba kwana tu arenge nonye baringa abatindi chindwe chiro chinchiro ngwaku nonye tu arenge chindwe lakini notora mpaka twagotire iga muntu gwake chindwe lakini bakugasane mwao tuke gekombe nkero esahani nero esuguri nero so aganti omukungu na utakeine obo mung'aini ese nyomo yao nando obo mung'aini asekire gento to echu itege ati bono tienya akoretere mirere itafika mahali atatoka ni nani atakuletea so unapata hakuna mtu atakuletea haya na kesho nyingine utabaki peke yako na watoto nani atakusaidia hakuna so inabidi tu mwanamke ndo akwetu chap kwa nyumba yake Exactly. Yeah. Wow. Okay. Anyway. Little channel asema pass my greetings to Mama Love. Little channel, how are you doing today? Kukurikunta, I'm doing fine. Watching live Sunday sana little channel. Depi on Gary. Network imekataa pole sana. Tuned in from Keroka. Depi karibu sana. Anyway, we are here to talk about mama mawili matatu. Tokuwa na mangana igona kitoko kwa gacha how we build to society. And this is the even the tokuwa na tari story. These stories are punoas. And even to birora we go happen. Basubati abange they're going through a lot. Tarigo tabwati morembe tarigo tema kogeno no yani are discriminated kuruna basubati bande asinge njomo subati musacha are simba awata mnanko bunga yani nkoigwa yani he wana musubati amete maisha magumu nayo mwana rocha ari agweitu kabisa aire tate hard life yana wetu kare tukomana wako bugi kubunegita okuro bana bamotena kibaba togotama tamogende njokora baba tamagenda seino nano roro na marogoba nano temusacho I'm sweetheart numwe kina bale kontebi na bale kontebi ntame oko ntabo bentame tinko genda pi nani mambi yae nano mosnyunta Mama Love aina mapenzi nche through my experience nje nanya gwaku nje na akirwaro hapana nje asenche ikendo chinonya ng'aku munencho umwana wo mubusinje ndoche endamutache ndamutache munenda tindochi yani gine kiane nje ndata yani tindochi ikiana matenanya gwitu mate niko matengo twatiga waitire nenche ochimoino yani mate ntwa busitu asenje kere ngorigeria ekera ngurigeria saba busia tianda tema kere ngupima babusia bange etobwate nkorere bwangu abustoro bwate nkorere bwangu ini gente kitangani umaete no cyo muntu agwake igino gente kitangani unaweza mwamkia vibaya sana mate ine ndio tu iburu tena keroke ndio iburu muna mata baikoyo mbabo tabia tofauti lakini ndo abagusi ekere ndu ine nkotweire egente gya kabire omukungu jote yomusacho enyagete omutebiri oyeri gente kitangani totally abo enate ye motoyo eketo kumbuka ari mukama n'abasubati isukari ochote mugakogo tukwibuka pi ntina tukwanega iga tingo moka munyokeri chare digari moteneki chare aya bari twari okwana naraya iyita ni busu ekeno nyera otebo ekinere egekaranzo mubwate kumbe na muchi mwagambe ono konyono nya ibika kwaireterere imechando
ekera matorie muno kwa motebi igente statement ne ri ntanga ni eri aigwa kwa motebi letware ngenya gitontebia tu kunyerusia mutu wa epi statement os ne ri ntanga ni kwa motebi ne eri yako chikonye bwata no chure ti ende akabeta gutaka kuigwa anje bana ana ona muna inje mapendo nguti nateba yiga abasubati ibintu mbiro nonye ntu tokugamba isika tokwana mawaida maybe n'abandi maybe chinyoma ekyo chinkong ne chinkong actually ne chinkong nyoma ne nkong kwacho menya maybe tomenya muna abantu muna baiburi baitu barengo kare ne nkong lakini takino obe obongai nando gusaba nchindo cyo gusaba ngoro kugintu kyamana ogusaba nyasaye atworokererie egya kabire arimo kugamba maybe tokugamba isika ngotera muna into abasubati tutaraimoka kudiscuss egintu digereria eheji eri okugamba n'abantu abuna kiere onye kindo 20 years tigandi y'omuntu ore 30 years to discuss egintu ndo discuss n'omuntu 17 years onye kure 30 y'omuntu bwate 40 years n'omuntu omanyete asenyomo okong'iri omenyete sinyomo tari oyo wocha imenyomo na ndonye osoke nyomo yaya uri umenyire utanya kuyona kiyo chire yaya omubori na kiaye ogerete mbako kameno umusacho gutari kogenda norega yige imyaka yonse so uri nabago cyangwa naki enyomo yaneye agote mbaka z na au kwigura ate na kinchara nyomo yano mate niko hivi na hivi na hivi roche kuzi chinyomba chonsi pinchi bwekaine roche na ekero dia kwa advice na bakwa tena ki advice ya neye to enduranya korera karansa inse nyerengererie titangana utareka gukorera yendo rengerie yendo keri negative na positive ngekorre ngenkonye usenge korenge akitanisaidia so nto korege nta singe nyagita twa ukoira advice ntangani ayomnyoka konya kora yaya nyerigire ditangani kingo chikonya kora nechikonetera madhara gusinenkonye so kuko decide genteke so that ndo omenye nyomeyo ekiage nto abande omata muna nto aba young age because nchironde young age muna boneiga nchoma ete sometimes mbaroto kwa na barabo basani inkaria mtote akangakurwe hai akankorega enkwana mute inki alikuwa kote mbako gakuru wewe ngwari oteo korigente kuse karanze sura ringe inki kyage temba kokakwana kwa makunyora into abasubati sometimes omonwa omaete ekero nje bwika ngosete enkurigiri ande situation na kiere omuntu ena kiacha nyomba kagocha nyomba ka menuna nuna nguchi na hata miomo wake ngo ikono afadhali nichukue uso niweke chini nikiangalia kutoka chini nimwangalie polepole mupime na kile rari na kiari so no nintaka kwira neri chibu engwira neri kimate kidinji kurira neria tinkonyora bobe kurwaro lidia uchikongera neri kero mat na burera neri chibu omuntu akwira neri libe na giko gacho mo na nyoro kwa mune neri na kubwedi yaye oroche one ngende ngero kirio kurikiri omuntu na kiacha na kia bievu na kia kureact onye no muntu woje maybe ausana tena kimi ataka kukula sapa natanya ukwana iwa manyo muntu maybe ogoseirwe bona na bugo ikeya ku muntu tena tangi keyango tata yayiga na bude ayende bunyo na etu muntu abakongeta na nje bonera so ugo ikei kwenda shughuli chao maybe mwenda akile kuchapwa ujipatie shughuli tu ukijifanya fanya unataka kumwangalia vinyana BF na haya okoroche nyomba buya jitahidi hata pia uko mzuri kwake kabisa lakini saa zingine hizi makofi mtu anaweza kuchapa kofi hiyo kofi kana kuwekelea hata rudishe kesho yake ukiumia hapo hakuna nyama nyingine mtu atakuja kustiki hapo hakuna itakuwa ni wewe unaumia peke yako so kama sisi wanawake tuike at least sichinkwana to make chinkwana chita at least chibensake chibense zile kinya tutakuwa tuletea wazee wetu ikinenda atebe ase inchinche ngoteba nchira kiki muntu bato mojadalo na bakuru yoye so that na tokombe tonyore solution kozi hapa ni kusaidiana kuna ule mwenye anaumia hata mimi hapa hii kutoka nikuja hapa
kuna vitu viwili vitatu nimesha pick kutoka nikuja hapa ndani. Right. By doing that, tuko kwa na masayemo and mini we metaba sachambali. I don't know naki what is nki yako ba ko musache muki okobako igorochi wako musubati uramwaka what okay, you know, timetinga bantaba baba mama love ekale wasote nyomo musate unago this is what I love, this is what I like, this is what I don't like na kweresta kweresa so bwagare Yes. ngekininga ancheti. So yotate be Okay. baswata ba kumba ba kwanda gane stimuna ba basache ba ko beresa Tiwe se kani mote ya chega wasene lakini bwana mimi hasa tiwe kani mote muta ta ko mo tetra na mami ta wanja oya ta wanja wote hiyo sana niko naendesha gari sasa tingu manya wasina ancha kindi nje mo confuse mache ndete ngote biga oroche ogwa kukori no nje ni nkwane agerete oke mwete omonto di mokwega na ngukote byare nje akate nje baba Pendo usinijipanisha. Mimi ni mzee wako, usinijipanisha. Unaona? Hayo mote na kini hebu nataka unieleze venye utaki ni kujipanishe vipi. Unaona? Mtu kote mimi kitu ya kwanza tukiwa tumekosana kwa nyumba. Kiriomo nugo. Tungane kabiri gatatu okiriomo. Ako na agechu okiri ochipe shughuli yao. Egia kabiri onye kwa mwenye twa na gosire maybe twakosa na sio karia na achire oniongeleshe vizuri. Kama hakuna kitu niitishe kama ni maybe kesho ama niitishe wakati nitakuwa nimetulia. Unaona? Ile statement atakuwa amekwambia ya kwanza i-repeat kuikumbuka. Arama tena antebeti kako gosire maybe ochire kagechiri na najipatia shughuli na mbona basi nisijipatie shughuli. Unaona? Unajipatia shughuli yako. Aya, kuna vitu tu zingine atakwambia maybe nabara umeta basacha mbaro bibi kone binde munda bago nche nyoma yana maybe to kwenda salon maybe uko ingere tu kitingo nya ukomi kwa kanele salon oroje. Aya, mnaelewana mute nche ka kinche nche kwa nyote kinkomine maybe tu kiane ninje da choose ngingere wosengendere komina oroje. Aya, enyomo nje bonto ko chenyomo choose ngente kem ndigi ka sinkore wosenkore biasara wosenkara sinkandemme mwa discuss onya wa chiro ndo obisi okore gasi yenda kore gasi kumaita ki norere mukanya gete cause chigas jones chibate challenge ente kitangani dress code yao make sure ga kitebe weta ni bako mwako akona ki dress code ya ne teringia kero mate no beka kamins katika tu ali siti bobe na bako tana ki yani ngo chiko yone kwalenge na maybe oyanjete kubeka one ni mtu muko discuss wa mwa discuss ndo abanyene ditangani didi mmokunya kwegana onye ni komaito okora de kobete miniskirt yago nyebeke mmonya kwegana umubona ki kumubeka cyanga munechi bano nguchore kwagechigwa aya onye ne rongi lakini twasaba Kristo ntwa aba 70 day to kubeka rongi obyasi etuchibeka isika aba Kristo na konse chirongi yake abana barisi barabuyaya abana barisi ni chiyanga chingia lakini ntu abarinda bange betu no ntura aba barisia ngwe batoto arabeke byange bitabwate maskani yake rende buyega ngari kabe lakini mona ntu abarinde tote ba kisasa nduri bana barisia mona omo kuigwana na matebani mimi nataka wewe tukienda mahali hiyo nguo fupi maybe sitaki beke ntamba ke kimebia magoro address ya ingia iko mukuigwana na onya aiko tageto mwako gote na mimi tukiana safari t-shirt yo bigete tinye tageti maybe mudava shati yangu shati imehayoniwa kila mtu ana choose yake onya kwanjite t-shirt yao o tukubeke nyetiga nyomba aria nchobeke ko bigete maybe official usebeke suti uyega usobeke iga orocha one ni bintu munya kwegana igo mukwende step mukunya kumanya dia kubika maybe mwe date au che date kabete t-shirt mutai dina kane dina ningi kwambikira gocha kwara iminja iga mutemje tinta geti yange so next agocha kabigite bono kurwa yani ayoro shwa hey okay trend umuntu ache date ore iminja
mwanaume ababale robe minche bori. Mama Love. Yeah. Yes. Abarero. Okay, nangote umate kubwati na umuntu okwega na kiare. You know, let me tell you by the way. Wachide buya omahete tete ngotebi. Mga toriga. Ngatebi ne muswati ominto. To yenda ndaga date maybe wachire ka ari sa meta lodging no muju ko swim no mucho kora ki mucho koli onyo muntu kabite t-shirt. Mote isoke buya. Na ande uiminja kabisa mutingi kwambe kira kucha tata. So na mwenda Yes, network teko gosera my dear. I'm getting you. Yeah? Umete Mama Love, timete sanungi wete. Network ya gutugutire. Don't know if you're getting me. And anybody who's watching us, like where from you are, it was a free topic today. So if you wanted to come and share with us, link in the comment section. Mama Love network by the way, Mama Love, let me tell you one thing. At the moment, date or that is all. They don't care. You go the way you walk out. Mwingine ndiye anaingia. Yeah, no matter what you got. So I don't know, network is misbehaving on the section ya Mama Love. Nataka kuana ngitukirika. But mimi utakuwa na topic yale ni muhimu sana. Most watu wale watabanga hata tu ushauri asinge timu wako ya amurente freedom. Tataka ta kwa anything. Akubara no sukuri mo borina ki ayengo kwa tuma kwa gore sukuri. Aye tuma kwa gore yange yanke how did you manage to get money? Most watu watamakore business most tatageti. Akomo said akomo ita anataka kaya atulie kwa nyumba. Akitulia kwa nyumba wanalala njaa wanakaa njaa bana bago chandika. Another thing, almost wati akoga dating up in made time. Okwa dating in the next 20 minutes, 10 minutes yokwenda, 10 minutes yokwirana. Tubo tete mjogo kwana kwa nabantu para. Tubo tete mjogo kwana kwani abantu bana basati bane para. Mmoja no akwa ni musacha paranchira. Utereza ngi mwari kugamba n'umusacho yinki kyagaro kwa mokwani. Yeah, so anariri chikori kongupa. Mama Love, I don't know, the network misbehave. Zimegonga tu saa 6:38 sasa hivi leo ni tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2021. Leo saa hii December imefika by the way, and December we have some days to Christmas day, the day ambao wana bantu bakana iro ngwera na tore gusi. Even me intendo ushago, I'm ready to prepare niendo ushago. Bono gango anto yan oroche pinga yene mbori na nobo nyanse koli. Aki oshe, aki woye, aki mbuzi nakula nini? Ini mbuzi. Ajana nyams. Aki woye, aki mbuzi nakula nini? Ini mbuzi. Ajana nyams. Deba karibu sana libaga ne yangote ekwere ko babu na kore libaga kwana babo na yani. Deba karibu sana libaga ne yangote ekwere ko babu na kore libaga kwana babo na yani. Thank you. Akaro ekonero from somewhere. Thank you. Akaro ekonero from somewhere. Ndege takorega Janet. Asa sim yago reduce volume wabu enye ko reduce area oge dstim teto reduce p and then to rusi egende ko equal reduce area oge sim ya part ne ko reduce area oge like that one no mbwati baba Janet, are you getting me? Yes. Now na kibodi my dear sister Wairire tebanga biyande gaki karibu sana gaki so mchadara libagane lyao na kwere ligakirimo kabisa. Asante na bondo chegao. Oswati aba bakwanire. Osacha aba bachangire. Onsina machibu. Yes. Ne monto watari chibu. No moswati indire lyako chora ndire lyako tia. Exactly. Asubnanje. Amo kunyara guteba.
Tiganda ungana na divina. Ntebenga. At first. Musacho yoiga. Onye, that's the way atageta abantu bamenya. You have to adhere with the rules. Naiguhuma marabu natebaga unga mchomba yake. Alingegote imokaenga na hakuire 2 hours. That's the same way my dad used to do. My dad agote vinga Janet. Na tuirina matense iga. Minyoka rocha. Amataega kulima. Mangana makong. And that's how we survived. Wanda tevenga. It's good to follow your husband's rules. Onyo gote imwana beto genda. Utati ayo oretire. Atoma tiri na kinki akora kunkane tingenda usemwa antia. Ngakara kunkane tingenda singenda bia. Maybe as a reason. Na baranya ora ba kora ide tiri ya ngomoke. Akamute ABCD. Wana gateba ngabono liyoma. Makana tago za chagao. So muswati mbu yota garama chiko yo musacha. Mangani ke bande. At the same time, nota garama chiko yo musacha. Na bokuira na kwara tevi nyasai. Is this the life that you want me to live? Osa wero musacho you. One day he will change. Kene gyo ke musjeti nyasai. Onyo tenga vera nyumba. It's okay. Vera nyumba. Lakini still kunya komo sabera nyasanga. One day nera munchore amora kene na ki musbati yona. Tawa ntiko vera nyumba. Aisa ko soka isiko. Anyore li taronge ili morinja ngarate ilimo. Na bago ikabere. Tuaskiri abana matu. That's what I can say. Igo Janet ayo supporting ora ni musacha ga kobori ochi kogora ne yange ngo kobone ki Janet chibesange course kwa gore yange ke musacha kyokwa so Of course ndakora gas ngakioro cha tambori Matuno muswati muno mokungo mungaini much okay. I remember I was attachment last year somewhere. During no muswati yo raife ko ngata mngana corona in the town. I was in attachment with a certain lady or you can or young in marriage. And ndogo sana watu mwana it's like my age mate. She's ari kumugaka kumwa tibasa challenge 50 pop. Lakini muswati limited yunga ikifika time ya lunch ncheriri nkoga no chimwina ringu chikonywa soda kabisa nkoragera nkoro semi 2 muswati yako ganda only 20 pop akole kangumu ya 20 ama sabugori tine chibonywera that pop ame save ama ko ragenda gore gentara ati mu muboninga musaze kyolet so ayokwa kukwari chance sengo seboro gore no anken ngeko musaza ko question. Okay. Onyo gote to go save in one way na bogo save. Lakini andora aliye mbinu enena naki kombe nkimiseti nyomba ndatebe kamati yane abachi basechiga numa itumburo mino bunale. Watango chibasechiga ndo gore oteba ngana ki my brother akorete ire kombe kiga because nashte mwago ganka nyonga boli ukombe mbio mogeni ona na acha nkiro choramwe. That's the best thing you can do. So, Janet, is it, you know, I want us to work and read this straightforward. Mwaka watatageti like that. Na nabo saate kutatua. Ine tabia rengia akere musate tageti wore kene nyomba. Ocho utomeka sister niro akoretere. Why can't we deny tabia basibamena ki? Tabia inembe, we want a genuine tabia. Mo subate atare freedom ko na nege chiko nyomba. Why should we use someone from outside the sisters in Iro? Why can't you tell them straight forward in a key? I almost such a relax, the upper spot so that you get one. Ora como te no le waka. Amo aka kona Mariara wono umefaidika na nini? One kuruga.
That's why nige go bakwane from this side bamena naki igombobe lakini wotari kubate bigo igo bakumanya tere right so abambobe kwako musubati anye musubati takini na baibuli baya tari yago cha kumukumbira igo na kumbe tu akasinya gagero ukamonyora wana naye play your part tari okumwaka musubati okumtebereri igente kigankeri gana igana tigango kwarengo kora iga njaringe koba buya umete inkoranga aba mwoboyi no ta bantu ga boboyi otebya bate the reality okwanaga iga abantu babere gokwanaga let me tell you one thing iga kire genuine very genuine because say day I want us to take kwebacha. Let us not kwebacha. Let us be straightforward. Yataba straightforward to tell you sacha iga igende reality. Okay? Inki washo liyo kwenye wepa kwenye weta aba sacha. Just why the risk it guarantees almost what ko on even on no mugondo. That means almost what much no mugondo you was ka kuyondoa. Machika Kenya, they don't work. For the instance, bia no nteya machika outside Kenya. Aya Kenya ro yumbosa. Kenya ni yetu tunaijua. Bia no ntena na ki amchinse ya America. Almost bati na bwate right. Na takana ana bawo gosibo maite. Almost acho gosa nyomba omo tokonyera. Akorangiria baskari atebanga. Musacho is sexually harassing me. Ubuatu. Igotorochi onkonga ashirigento. So machika Kenya tani okaragas. Let's be reality. You don't have a right. As a woman, you don't have a right. Right ineronga kintu bwate right, lakini it doesn't work. Kwanya kwano prayer chikiri ose kwanya kwano prayer chikiri no nkote kwa goseru onendi okaragasi. Let me tell you the truth. Tikomo musaza temo kwerali igechara iga materero igoro renge World Human Rights Day yarenge igoro, and actually I attended somewhere and then they would advocates bago kwana but what they was subati they have the right to possess anything they want to possess. The serikali imepatia kila mtu kila monto bosibore uge mtu bia kale nona sai baba media janet kono mugondo ko reseno kale monene o mugondo rombere napo ko mugondo toyo you can go there tebi aba murwa mna kini ndagetenga tero mugondo bakwanga arangere serikali itakwatero muswati mino nachi mumwatira wanje koso mwana minto mate tari bonsi umete egeni mdomo chinakumi mdomo chinakumi paide siko ubaya umete amangana ya marimu imeleta shida sana amane magari abantu bange basarigo ayereki furisa sinari no chumungi no mubaraka mwako yago lito mugondo monene sana agachaga ku umete nande this is the thing which kiagaranga ekero musata ko goro mugondo osako gore gento. You don't want to involve your wife in a certain property. Which is bad. You stay at home to soka. I cover and kagari. I see no take a second most what a more room mugondo mugaka or taka and it was a Josephine. Kramaka Mono Mugondo, I got a certain mungino, Komungino Chile or Roko Mugondo Gabu, according Makamoseri. Agata go to be conara be kiroro. Akamotebi nche tinko nereti mugondo nche no nereti mugako go mugondo tingo tageti mugondo. I don't know you nche tinko manyeti kan mugondo kwane abakagende koti akabori go my dear kwa mugondo go letu nkwali getense ngayaya ibaba ubona nakitoka tumenga no musacha umungene umusacho
so ebintu bikabe bikongomaka sayi mongino ya sariri kuru mugondo ina mugondo monesa na mugondo motobu ore aga town gatigati. Do you see? So ebintu bune byagarire bo sache you see abangana bareki chi mubaro tinga barabu dimbaisei de bobo ati bagari go kwano sire go process anything bobo ati outside nande kenya yomete abasata bago kumotu wetani abangina bago tigara. If you see the highest percentage abasata na bago ku fast abangina ba tigara. If you see the percentage nyinge kuna abasata baba irana gocha ngote bizanet ya osina de kora rebeke bindege bibere birongiane manya gutse gota sengo question iri swali. So we want to target ebintu bire well ebintu bire buya to target abantu bechogete. Do you see? Tote ebintu bire abasata gaiga you have most about na what right, your wife na what right. If you do anything, call upon your wife motena kemo sweetheart aimo baby mo boy don ningwanjete nindagete ko goregari wanontegete orike the next of kin ko tarinche nae so that anything can happen. O ku nkororo you must die nane karwa kure to wasi rudi nyuma to ko irana magega ko ku wachire you go and you go no genda ga rudi ko rugo no mungina go chandeka. There is no day tena ki I see my wife is suffering ka ki ngantire ngira namba tena ki she's my wife nje na gorito mugondo I have the documents ti mugondo mungina process na ngirane. There is no day if you die you go you have gone, you won't come back. So in anything that you do, you make sure that in a key you involve your wife inside there. Do you see? Takunye ko tabanga basubati mbabwati right. Ngati basubati bate komenya under your sharia. Among no gonna about a right you go possess anything. Martin remain stereo. If you see the progressive family again the go chimoto sai. You see that family, that woman who's in that family, she has absolutely right. Yogo corregento. She has done investment. The husband is doing investment. So when they join together, on a part of a rose, they can take an son. Wana nwore kika tuwa anything tuwa kende jonsi ni maskini tu arafu kata hivi mongino wonga tu teriga kora kende jonsi you stay nga mongino wo you stay there you stay there and stay there aba nabago kina aba munabago they coop you atapia bakwere tapia riago they grow with ye tapia riago bona na baraba kunyoma na ba tena ki ntoro tina tata ngo treat my mom bago tena ki bago kunyoma wate mosbadi you have no right to go kwana in the family, you have right to go kwana so kora kende in this family. I'm the head, I'm the final man. So kaba inse sharia yane. Do you say again to Munebio? So that's why Konyara everything to Munebio go affect so most the families. Let me tell you another example. Thank you to a small assignment. Kenda si omeri chinka kiri chaga nderere babwate amari babwate binto basikire tati family omongina konyora akokore biashara omongina ko nusine suguma akuro chiyo sen saa 3 chabutuko. Do you see? Omosase na roja. So when they collect this money, when they put it together, wako go to supermarket. By the way, I intend kumoja gari there is somebody ga even that mukubare ko baga ga umuntu sobo gari ko tsamo chikoba utagete koni okay tena tekroiga oringa koni ebinto nenyange agwete nenyange akoni ene isti ayana masasi ekene kebiriti no monyo abegete pagi agwete nenyange agwete mwagoko bori naki ayebochere ayesar mashet inki utagete nkoneli ngakini mungole kebiriti at the moment akora boigo no mongina gasine gokora ekonda. So bagakora giti chibese bakabekamo bagachakirigo bagakompa kanyoga kanyumba gake bagachakia gaduka kwarorire bagachakia gaduka kagachaka bakanyakwago bakanyakoni. At the moment bagaguri robori mu bagachire dukenene asibari bonoiga. Do you see? Bakubwatirana wekino musachare duka oso musachare duka mungina gakare ko tore chai nabakori n'abantu bari bakombo bakora mungina ko tukuru chai no musati kure duka they have put together barosire besa oya monera gachaka ekrasate
nete ko gotoma asa nseme ko rukutinsa mo kiricha South Mugirango no mpaka wabo machoga asa ko kuikoba market center. Ikoba market center mungwana na kokuna re Vincent Vini no muntu chaketene dukeri yo korete binto oko kwana ko mubona ki aye kokuri kuntu no wade kabiriti ya ati mboti kyangarera mami koreta kaki nkobesyo munyu abegete eduka chinsomo chikoba muno weka ikoba south ikoba ko rogembo gose chinsomo chata bakere in between Bogirango naba machoge patere nsamo ya Bogirango omusacho yoko rukunga na Vini au chagitine eduka yoko ne binto ebike sayi abote supermarket tifro ivre che gorofa o asaje nyombe yare ngorora agatagora kanyomba kugeduka kagorobolimo akagache gorofa ereti chikone ndisato tifro isato abegete supermarket inse ko wole binto igoro na igoro pie binto bya nyumba utensils binto everything ibire supermarket go twara bwate but wa asacha akrete koru he started ne we viaye koru asense mo yeduka bakone duka bagachabakire supermarket enene sana ibwata bakore gasi to kuina kwa met supermarket to ko ndo ko bese gento there is no day so you see even biga when you give freedom your wife kubwata amo gokore gasi you manage gokore binto bire binene mono mokorosi egento kere kenene tigaba satu to tigo twara egento kiribu kirimiti obokoro tubwate egento kerige koro zilizopendwa ndani ya akili zetu byafu niyo akili obwate ebintu ebisinini bigosumbwe tobegete abongo bwagwime yani you just tell you ogotebyo muntu nga yeah your wife nga there's nothing orante bingono mosubati nyumba mwanega kene ki orante binkuiwera no mosubati unless tubwate authority nyumba mwane pon kwa bekira mu kirimiti obochinga oboriri boregabu yorori gutyo bochinga you stay in AOC enke yomato gutyo bochinga na bana they grow with bochinga. But if you allow your wife correct 10 pop go correct condan or 50 pop and then with your children kuba some how to cope with the life a family komenya a family etari koremere a family with money but even to be wrong. When we say these things, we have gone and we have gone through even the bigger. So like to one even the bigger, more especially they are not you know. When I was speaking, they are not super much. Can I go mosina go kina? I used to see nenge a class sato. I used to see my dad colleagues out in my mamma. Turkogenda. To sequande chilcon is G kende at Yukogende Chiro was what more combat story on the Bako Sario and also you also go to the Kong. We see at that time. One family cover emanating that life, a terrible corner. Anyway. Not about in the life. So about you must give life, you must give freedom to your wife. I am Mr. Takings right. Mambo vipi kurukuntu? Poa sana. Mimi niko mzima nashukuru Mungu. Naona mko na Mama G for the general. Mama the mama ametonya hapa ndani. Bwana. Ndio hapa. Bari ya masiku. Long time. Yani rero muntu gutetenga nore na kibwa irire wakire. Nitwakia Nchanda. But I thank God sasa imerudi. I've seen, nimeona hapa. Hapa imejiko hapa inafurahisha sana. Karibu sana. Nilikuwa nikijaribu kuingia na kataa, nimejaribu mara nyingi sana na kataa so. Faida wana watu. Karibu sana so mchadara riba gani ya gwendo. Hata mjadala sijasoma sikudanganya. Mimi nimeingia tu direct. All right. Okay. Nteto ko mchade ko neriga. Musubati naregiga ko tebenga te husband tariko mo freedom ya okora kende Jones. Auchi ko tamakorigi no nebe so ko konda amote binga no. Ogonsarere yeta. Bakone chire ko ni chinyanya mote biyaya ko ayat ogonsarere yeta basbat bane ko gosari bale. Kagosoka siko mote binga no. Basata ko katira bale yaya. Kagochiko gore suguri
kare yo kuruga ya bocho kira motenga ngo kwata chiba sokore suguri mosaze kyo kwete kakugore surwali lienke ngo kwata chiba sokore surwali lienke eke bana kya ya mo urete tamwate freedom yo kore kende yonse erika se abere nyomba mosaze teriko provide abana sometimes bakora answer they lack indagera. So what can you tell this woman in kyata kireko kwa First thing, kuchukua ID yako, that is criminology, kwa sababu hiyo hata si yako, that is the asset for the government so hiyo hata nafaa mshtaki kwa sababu ID. Unajua hata huwezi tembea kwa barabara bila ID kwa sababu that is the only thing itaonyesha wewe ni Mkenya. Another thing, men that are very insecure ndio wale wanaonaga wanafanya vituko huku nje. Kwa sababu the things this guy is doing outside ndio atafikiria mke wake atafanya hivyo, unaona? So it is good to be free, give your wife a freedom, afanye kitu anataka, kama ni biashara afanye biashara, unaona? But the moment unaendelea kufungia mwanamke ati sijui asiende soko asifanye nini, hapo sasa ndiye anafanyaga vitu nyingi bila hata kujua. So huyu mwanamke akalishe bwanake amuulize what is happening, kwa nini unataka nisifanye hizo vitu? If he is providing ni sawa kama anamprovidea everything, but sio kila kitu unaweza provideiwa kila wakati, kwa sababu hata yeye kuna pesa anahitajiki hata atumie mama yake, na hizi kuomba kila siku nipatie nitumie mama yangu, because you know these ladies are very close to their mothers. So si kila kitu mwanamke atakuja kuambia mimi nataka kitu fulani. Siku hizi wanaume tumesema tushuki wanawake nywele, kwani mwanaume yeye anatoa pesa za kushuka mwanamke nywele kila siku? So there's kuna vitu nyingi yenye mwanamke anafaa kujisimamia. Haiwezi kuwa na commanded period. Anakungoja utoke kazi ndio kuombe pesa ya panda. Huyu mwanamke angekuwa anafanya kazi yake atenda tu ajinunulie pad bila kukungoja wewe. Na ni aibu sana wakati mwanamke anakuja kuomba pesa ya pad kwa sababu umemnyima freedom afanye kazi yake. So the good thing alete tu wazee wakae chini ama familia waelewane kwenye mzee anataka wajue. Because hapo sasa ni kama wanaume wake ako insecure with her. Ya aone weakness yake ni nini ya mwanaume wake anaona. Nikipatia udugu wangu freedom kuna vitu atafanya. So that's the things, wakati chini waongea waelewane, maelewano ni muhimu. I think that's the points I have. Alright. Shikiria hapo Mama G for General anaza zungumza kubonde sorry Mr. Right watira gabu. Nyamoita awate in karibu sana, where have you been? Kuntu nifikiri waliama platform nyingine hapana na chitenga nyomu mbona na ila nete seito. I'm back here, sijatoka by the way naonde gaiga we had a travel pete tungwestern tualenge mwa ntira nete we are back, we went for a trara visit western Pungomo na tuarwete mama the mama for G General. How are you? I'm fine. Hiyo mjadala mimi hata nimeshtuka guy, insecurities huku nje ni hiyo ni ya ukweli. Ni kitu ya kwanza nataka kuambia mwanamke ni atoke kwa hiyo mboma. Abana sitani mutigo wana tigero musacho ya bana ba yarinde. Let me tell you kukurukutu. Yes. Nobody utakire kwa be prisoner yo monto. So everybody needs to enjoy this thing we call marriage. People need to enjoy. Sasa ukiekewa hizo nini fikwaso utaenjoy aje? Huyu mwanamke kitu ya kwanza mimi naweza mwambia, sababu nimesikiza sana, atoke kwa hiyo ndoa. Kama ni ID aende achukue ingine, si ameshika zile namba achukue ingine. Umeto musachonga mno yega no muntu mna checking si atebyo. Huyu mwanaume kama huyu ni mtu mwenye anafanya vitu huko nje. Sasa ako na insecurities, maybe huyu mwanamke anaweza ambiwa, maybe huyu mwanamke sijui nini, lakini bottom up line neria gotebanga this man
ajui chenye anataka in life. You see, because life is very short. Maybe ameweka huyu mwanamke hana earnings yoyote, na najua huyo mwanaume anadharau huyu mwanamke sana. Ukiona mtu anakufanyia hivyo, hiyo ni madharau. Tigatokerengereri omusacha oyo igaraku omukungu oyo igana kia korarira abana baesita. We are doing things in case I'm working, in case I die, in case he dies. Aniwache nikiwa mwanamke strong wa kulinda watoto. Si eti aniwache nianze kuuza kuuza eke bomba huku nje. No. Sasa huyo mwanamke, for example, in case bwana yake akufe, God forbid, huyo mwanamke atasurvive aje kunkurukuntu? Ni ngumu kusurvive. So mi nasemanga sasa, huyu mwanamke hata ukisikiza tukimwambia tueleze story yake venye aliolewa tu sababu ya watu wanaolewa. Haku take time, alidhani ni mapenzi. Unaona, akaenda akasettle down, amezalishwa watoto. Sasa mwanaume umwambia kaa hapa sasa, na ukimwangalia mwanamke vizuri, she is very miserable, she is not happy. Unaona, hapa ndio watu wanatoa depression. Mtu unapata umechimaliza. Sasa unawezaje kataza usiende kibarua, usiuze kitu yoyote, usifanye chochote? Yani kuna kitu yenye unatamani kukula, mtu a provide. Choma itenda azo kenyi botuko. Ntenda azo Kenya nikisese botuko. Let me tell you, give your woman freedom. Why are you so insecure? Give her freedom. Wacha akusaidie. Hapa Checkings amesema hakuna kutoa pesa ya sabuni. Sasa huyo mwanamke najua amenyoa nywele. Yes. Amenyoa nywele kama sasa kama YCD. Umenyoa nywele. So let the woman go away from that family. Ndio huyu mwanaume ajue dhamana ya mwanamke. Amwache na watoto wake. Atoke aende apumzike kidogo. We are not advocating mtu ateseke kwa boma, kwa marriage. No, marriage should be enjoyable. You should share things, ideas. Lakini sasa najua huyu mwanamke aongei chochote kwa hiyo boma. Na sometimes maybe anachapwa. Watu kama hao ndio wanaletewa mpaka HIV kwa nyumba mtu, yani sababu mbwana amesema. Jengo kwa bochora mato, wako bochora maiso. Yani majini esuguri akomate suita ati suguri le kuruga ya bocho kire ebe sarene nkwana gatogole nga gakitimbwati kakomo watera niga nga gende takogora obekera ni akogore suguri omonde musati kyo kwate besogore suguri ngokwete diosi wa anyway Mr. Jenkins right? Yes. Inki yakogera ni nini kinafanya yakogera abantu aba gosomo sacha o uromo ngino ye national idea Wana ngosekera kwa uromo the national ID so any criminal already kwa sababu is not that. Yeah. Naliata nyora sagochi. Nande kusangana ba manya bantu kwenda barega alifu. Ora gatia ID. ID tinga na nende ndabe asitembo atengao. Na kingo temos ba ndio nisiende amani shule. Unaona nasema yapotea unashika wengine. Lakini style up, wanaume wa style up huku nje. Chinga kichi abere chinkongu, hakuna mtu anafaa kukaa kwa nyumba bila kufanya haso yoyote. Checkings yango tena moswati kale tena ni kabichi ya 10 hiyo imesaidia mahali sana. Kale te nyanya ya isano imesaidia mahali. Kale te sabuni osibeli chianga imesaidia mahali. So hakuna mtu anafaa kukaa kwa nyumba saa hizi. This generation like this life no balance. Lazima watu waamke wote. Huyo mwanaume hata kama ana anima 1,100 wacha waachilie bibi yake afanye. Akikufa
sahi huyo mwanamke ataanza kuuza kibombo, nani atanunua hiyo kibombo yake imekuwa chafu yenye mtu hata haikulishi chakula mzuri, haiprovide. Okay. Mwanamke hata suruali hana. She's just miserable. Nonsense. Mama G for general. Anasema kwa wanasema bagotebanga okira musubata gutwara besa atagochikumwenenera atakumwigwira atamwacha atatoroka. Itisi ni ukweli kwamba umusota akachimesa chote ebesa ningi yere tiango te kukurukutu. Pesa ni mzuri nonye moko teba sibati banji pesa ni mzuri. Hakuna mwenye anataka umaskini. Wacha nikuambie, pesa inaweza fanya ukuwe na raha kwa nyumba. Unajua kwa nini? You will buy, kama ni chakula you will be bought chakula mzuri, nguo unafaa vizuri, unafanya project zako vizuri. Sasa for example kama una anything, usi mtu unakuwa tu miserable, nini depression itakuua. Kwa changa kukua na hii mentality ya kusema eti pesa ni mbaya, sijui eti wanawake wanapenda pesa. Na ukipata mwenye anataka kufanya kibarua yoyote unamkataza. Unataka pesa, hiyo pesa itoke wapi? Let people hustle. Wake up and hustle. Muendelee kimaisha. Cha kukuwa na kierere hapa. Wanawake wanapenda pesa, sijui bla 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 bla. Kiangalia ndugu yenyewe inakaa tu ugonjwa. Anyway, mwanamke kama anasikiza hii nini, atoke kwa ndoa vizuri, amwachie watoto wake kwanza. Aende apumzike. Achiulize maswali mingi. Na nimeambia watu hapa mara mingi, stop marrying just like that. Wacha kuoa eti sababu wakati umefika wa kuoa. No, take your time. Where are you hurrying to? Take your time. Chakuwa na kierere. Take your time. Uoe mtu mwenye anakusikiza wakati unaongea. Unamwambia kaa hapa tuongee. We need to solve some issues. Munaongea kama watu wazima. Lakini ukiolewa sababu uko na dry spell, ama ukioa sababu uko na dry spell, premium tears. After hiyo dry spell imeisha, utaanza kujiuliza na hii nini nimeweka kwa hii nyumba. You see? So watu wa take time. Kuna kitu Kuruntu amesema ati mwanaume anaona ati mwanamke akipata pesa atamtoroka. So that means huyu mwanaume anatumia pesa kwa huyo mwanamke. Ndio nashindwa. Kwa sababu ya pesa mwanamke anakuja kwake. Sasa wanasema ukitaka mwanamke au mwanamke mwenye kuelewana, mwenye mnafanya kama kuna shida. Kwanza mimi mtu mwenye kama uta support hustle yangu. Hai JK. Mimi kama uta support hustle yangu, you are nothing to me. You are nobody. If you kama uta support what I do. Kwa sababu unaweza kuwa paralyzed sasa hivi. Nani atakufunga kama mwanamke ana pesa? Ukigonjeka nani atakufunga kama mwanamke ana pesa? Ukianza kuwa insecure tu mwanamke akipata pesa tena atataniacha. Then mujaribu wacha kumpea hizo pesa, basi uone kama hiyo pesa ikiisha atakuacha. Mpatie time, kwa sababu how long will you be insecure that akipata pesa atakuacha? How long? Kama pesa ndio ilimuoa, then mwacha aenda tafuta hizo pesa zilimuoa. Utapata mwenye hataki pesa, mwenye hapendi pesa, mwenye anapenda wewe. Alafu kuna kitu kingine. Nobody, hakuna mwenye anatakanga umaskini. Who wants to be? Do you love poverty? Unapenda umaskini? Hakuna mwenye anapenda umaskini. All of us want to be better. We do want to be to work hard. Hakuna kitu mzuri in this generation to get a supportive woman. Hakuna kitu mzuri kama. Yes. Wherever you get a woman with that
that are support in anything, then you are doomed. Hamwezi songa kimaisha, mtakuwa makini tu hapo tu. Maana wenzenu wakisonga nyinyi mko tu hapo tu. Kwa nini? Mtaki bibi yako Na nataka akusaidie. kuambia mtu mwenye hajaoa. Na I want to talk to somebody who is single sahi. Wacha nikuambie hivi. When you are dating someone, hii ni siri na kuibia. If you want to know that your partner is very supportive, when you are dating someone and you really want to get married, maybe muko kwa process, usikubali kuoa mtu mwenye anakuambia utafanya nini, taking utachenga lini, taking utafanya nini kitu fulani, yani anakuambia wewe utafanya nini. That's not a wife material. Lakini mtu mwenye atakuuliza tutachenga lini, tutanunua ploti lini, tutapanda sukuma lini, yani that's what you need in your life. That's the type of a woman or a man you need in your life. Mtu kama huyo hata kama akupei pesa, she's there for you. But ndugu zingine utachenga lini? Yani anataka anakufu wewe ndiye anasukuma utafanya nini? Si tuta. So be very careful when you wife some yani unaoa bibi. Wacha kuoa just like that. That's why tunasema take your time. Trust the process. Toa maneno ya sex, weka kando. Just kaa sasa, anza kusoma. Sex tulisema ni kitu yenye unafunza mtu kila siku, mnajifunza. So no hurry. Yes. Yaba antombo igweta bari more singiura na singo mo igweta outside ya. You have heard vile mama G for tena una kwanire. Itere mo na ki uta. Tiabotenga tuta. Tatanga utafanya nini? No. Pedewe mapenzi na familia iliyoko gandere if it is ne marriage endere iliko gendera lazima muchake kubo chaka episode kama wata ne mokonyane we kama tena ki mama G for general na retiriga Somali ninjina kore iga tokore PCD to gendere and for the progressive family na batebi eri gendere te muroche ne bone eri yanyo metibacha te last year nyomo ba gendere. It is just because they work together. They wanafanya they work together. Onatiyo kusiekereru nga aturi soka. Totiga vinte bebi koro monta bwate ni minding na chinga tatari usekere mamata soka. Mamata ri okare na sita bwate se in the family. Atari wote mamata bwate ni se in the family. Yeah, yani na koma kutata ti mentality which as your wife. Ile yotre 21st century and we want to want very pride. Togo rositi family to seri obotaka. Ndege tinga Mr. Taking straight ngana ya goyo mwerio tuti mama G4 tena ngana ya yo mwerio so tatingo reri tuko tuomena ndeti sa chamara kwa. Karibu sana. Mimi sina lolote, nikuambia tu the young lovers, give your lovers time, build yourself together. Kwa sababu ukifanya peke yako kuna mahali mtapata ugumu, then mwenzako atashindwa kufanya kwa sababu kwa imeonyesha vile anaifanya. So give yourself time and be supportive to each other. Si ati niseme mimi nataka kufungua biashara useme hapana, hiyo biashara unataka kujaza wanaume. Hapana, no. Kama bibi yako ni wakuhanya, hata kwa nyumba tu peke yake atahanya. Wakati umeenda kazi kwa utakuwa umemfunga na kamba. So if your wife is faithful, atakuwa faithful. If your husband is faithful, atakuwa faithful. Kama ni mhanyaji, hata ufanye nini, hata umweke CCTV kwa nyumba, bado tu atapata hiyo time ya kuhanya. So let us be open-minded and do whatever can build our family together. See we destroy. Not. Okay, Mama G for general. Mama G for general nombwadite.
kinga mama di for general by the way esto nene nywire tinsa mo chanya mira asa koro kwana kiari won dietari ansrei imagine omusasa no are US omongina eno are Kenya sobo nyamira rogora yani ogwakira omongina simi after every 5 minutes hero nga yore ngoi mwana nere gabu kango mamesimi iwasoka kurunka kango mamesimi ngi wasinorenka chite kanka igo hero nga yore oyingo yore gabu nsemo mangesimi yani ora soro orerete ono gaki ya orangakira oramwaka nesi mutukote ngaki nararire bontiga nararire kakore bituko byaye Hakuna kwa wasacha wazaki nete na attention. Ego kirio wegete you all minds are in their attention. I need attention. I need attention. The moment you want that more attention, ndio hautawahi kuwa very secure mahali huko. Kila saa utafikiria venye mimi naongea na bibi yangu, kuna mtu anaongea naye vile siongei na yeye, unaona? Sometimes give yourself gaps. Mzoee bila mimi kukuongelesha, utakaa how long bila kuniongelesha, unaona? The moment tunaongea na mtu kila wakati, kila saa, every time, hata ukisonga mbali leo mtu utakuwa hauko yani hauna ile amani. Yani wewe unafikiria venye unaongea naye, sasa hizi venye simuongeleshi kuna mtu anamuongelesha. Unaona? That's why I think that's why wewe mwanaume ufanya hivyo. Kwa sababu amezoea kuongea naye kila wakati ako na yeye. So akiwa mbali anafikiria the same thing is happening wakati aongei na yeye. Being insecure. Bado tu hiyo ni being insecure. Alright. Mama G for general. Mama the mama. Fungua tupatie last final word. Alright. Mr. Me, hello morning. I say hi to all guys. They know mambo poa sana. Anyway. Na utoka bere mega to kwa ngambo. We want to build a family what tabi. Mama G for general metrenga tegore make you give us the last words. We want to build to go jenge tabi, go jenge family, go jenga what is supposed to be done. Do you see? There's some things that we don't be gocha what value. There are things that they don't value. We'll just say a family. If you start the family what I care at this moment, it is the first week, it is the first month, it is the first year, just in between there. Work hard to tell your wife to work hard. It is the time. This is the time you, both of you, to work hard and make a future for your children, to make a future for your family, to make a name for your family. What an nyomba, as she will go, she will run away, she will be taken, she will cut you as you don't want, what will kirimiti, otumbete in the head. Watch your wanawake, just if it's just a capability of bringing income to the family, just excuse her, give her freedom. Everybody has a freedom. What kumsekera nyombanga bono go signore, you know, no, she's a grown up. Mwambie my wife, there's things I don't want, there's things I don't like as you as my wife. Moisaransi simote mongina everything ancheti ekeni anchete. Okay? Mongina tokore keneke so that the family will grow, you grow together, mtaishi mtakuwa sawa sawa. Don't struggle you alone as a man, you struggle to bring something to the table. Yeah? Oko work hard, koreta 10 pop and neteri sana. You want every your wife ko then aki ekebiriti ntobwati chinyanya ntobwati ketungo ntobwati timbwati always timbwati yange I don't have APCD because of what? To watch your kirimiti, give them freedom. Why let them work
kama kuna energetic, if she has to go and work, let her work, you also work. As by the end of the day, come together, ask, how much did you make? How much do you have? Can we do something? Can we start a business? Can we do this so that our family can grow? Tuwachane ukilimiti mingi bana. Give this woman freedom. Hawa ukichagua ukileta mtoto wa wenyewe, even the Bible says, if two, how two can work together if hawakukubaliana? As long as you have agreed to come together, you have come together to work together, you work together. Just excuse your wife, excuse your husband, afanye ile kazi, ndio mtembee wote kwa pamoja mkiwa sawa sawa. Men, tuache mchezo mingi bana. Aba sasa ndio tiye kwa sori chinyinge. Ati yo musubate neta wokwana bono, nga ninche bono ninche simba ninche ngokwana. Nga bono wese wokwana basacha ni bachire gonchaya. How? Ask other men. Waneshaje? How do they stay? The progressing family, the progressing enkegenderete. Na kibamete. Just go benchmarking and ask nyinyi no na kimwagenderete in this family. They can tell you into we omongina anafanya inai. So that that's where we are. Yeah? That's what you see. Omonto wate omosachi wate omoswati olikire no mosachi olikire. Kiro monto agosoka negari yake mambi omokore gasa kuba sirichae omosachi wake bikoro terangi. So ukitoka asubuhi mosachi wako negasi mungina negasi mungina bako na kure gasi trust friend chae somewhere say birthday as long as ira ninyi mono sambiri, they will stay together, they plan for a project, they plan for a thing to be done, they plan to buy a land, they plan to build, they plan to do APCD, but we said some of our APCD, and you where you are, yeah, you have nothing, you don't profit nothing. Or what your wife has no authority, you're correct. To what can imagine? Na mtu wanyokona pesa kila mmonda kulali wata no my wife my husband to what chigari bere to comment gari yemo e kore gasi to kore kiganeke aire ngakwaro sire romo salary agora to kore kineke ai bono secreto mo kungo go the house to como freedom akore anything ale tekene yonsi wota senga ndo ko gendere pete we will not. We will stay there. Tutaishi kule maskini pale. Hatuendelei, tutachekwa, tutadharauriwa na watu wengine umonta akukina lero iga onyoma familia ya progress. Ogorama le mwagacha wata ko musibore tumusonde bono umusio nyarebe se musonde ibore tukindo chiga boli kabisa. You ask yourself, kuso musio nyarebe musonde ibore tukakitari bobe gokorere kene kuso musio nyarebe o musio nke gorikyo musio use mwanga ibore go musio mwanga iborun abana rabuna kina mwono tware chigari bwata mali musio ne ruminati aswa ayeya igwa so ruminati no planning of life. Huyu kijana chenge Illuminati tara so Illuminati ko twara chibesa go so tware nibo. It is management eremone emonginoye ba ku transfer manage whatever my wife to kore KPCD. Abantu banga batekere biashara na 1k. Now they're billionaires in this country. What I get with 1,000 Kenyan shillings. But not they are people. Neno baswati when you have kelmaro siriebesa talk about too rude, talk about too arrogant, talk about too loudy to your husband. Atibono chibesa chintu ngabona kongo siraga I can go nimbote chibesa I have my own money abongwa na ngemenyi. So don't feel like that. No. Even if you get about such a band, but 30 ni mentality nga most what you are more freedom out you are almost what you never correct musacho. Do you see? So let us be good people, good wives. I mama the mama. Are you here?
Okay. Asa you, this woman ore go bodo bokoni about your husband. Nje kutocha keteshona nimeongera kuhusu your husband. Umusacho you sit down with him. Whatever what is supposed to done. Whatever husband, if you want us to progress to the next level, tako mbekera chisharia chitarigo kongira somewhere. I know musacho one I'm your wife. Let me just just give me a husband in only 2 months. Ngimete nyebere yoka, not 2 months. Choka my husband. Ndate inkore what I do na yako nikiokora. So that you ki can we proceed? Can we progress? Kwenye progress kero ororo muna yomo sacho you can allow me nitaka kore biashara na kurigichi pesa. Kwenye biashara mbili koleta faida sitore, bikoleta the problem and then inabongo quit. But you was my husband. Nga time only limite nyebere yoka na tuwatirane. Torena ki ntokore kende. Kwa the opportunity you as the wife. Make sure nga wakorire kasi rate ni kamatenga my husband metenye bere na rosi 10,000 airenga kwa rosi musate metenye bere akona asu ne chibubere usata bwati besa tenga kai kumbe kwa rosiri ngi to korere chibesa to korege ntekeiga. So by doing that akona ranga ya bere mna ya bere ta takoba that way like inga ore ikori ochiri barara. No, look for a tricky way. Mtaba sache konye derira akaconvince Samson baka motivate the secret of this power. So why you go trick your husband? Tell me Musacha, you know there's so many ways to go trick your husband. More look for what you can such a what do you love? You as my husband. You start to oh abasibati bande yani abantu bande bakunywamana you just get married you meet musibati akondoba molito otrikyo musibati otrikyo musati ama chande yonzi pie koruga bunga mondo chire bade tiyo abere molito bono omusacha obeke na goikomo nyome koruga bone mechando yachakiraga omonto kero godeti bori omonto what do you want omokungu otagete gose nomusani otagete bokorara nere period omanye na naki no isanega tiga konyuma tiga godeti omonto maybe no yantiri yasi pa kwa bamolito ose kwa manyorero omwana era tatagete kaigura igo bono bori omonto bono for example chake godeti naye kubona kukurukutungi otagete ontagete muno omokungu gose ontagete muno omosani koruga bona botokumanya abantu abange babere tricked nabwo bokonyora bono omusacha atari naye tateti komwora kuchi asense abantu bamoro noyo mukaye mundu obekire nyomba baire baby factory enero okumanufacture abantu paka gwako kole miserable. So take care of yourself. Nando musibati onde bwensi bono yuko totegererete ebeke buya no musacha kerao konyoma genda kokora gantu gite nali arachi guko kuendelea ku support. Yes, go. Nowadays marriage itari nati ne gento kere emergency denisi. Marriage is not emergency. This is something you plan for. Yes. This is something you plan. 100 ladies don't tika konya kugenda konya kokonywa mukwo konya gwikaranza sawo musacha busa ikona bono na nyo mirubu na ataragera no nyense ine ginte toikanya matuka mangi tiko monta kworo kina nari komina hata gitego komiti kucha sori. Yes. Wacha mwanaume agharamikie hata ukienda huko kumsupport yani yualetea yani oisaranza toda amwane tali okoro kama college go kondi kolemi. Yes. So take care of yourself guys. Tika konya komunyoka. Marriage is not an emergency thing. This is something you plan for. Kungurukutu. Na kiota gete. Engota gete mumo kungu. What kind of marriage do you want from me? For us. Ate ya ante gete tokore. Mina bui konde na ya mama chiti gatokore nyangi. Ngoboli ya ante bwa chibesa na kipaje tileta. ABC. Bas. Kunyare kane tanyare kane yana no nya kwendile chestri gari monyore certificate ye
ladies tigakonya ko invest no muntu utara komiti utamaiti osembu ogole gosenene boyfriend meta antana bangi muspata yote betiguna after 28 years na ait na konyo meta ne girlfriend yana kwalengi wantete kunyoma. Okay. Yes, na ndo maana basubati matoko kwa tabwango imagine bwana miaka yose muntu ako western na ndo chukogotika akugotika wano minus none shilingi afadhali kwerenderie certificate yeli nkwara erekero muntu aire 50%. Iko bono gali sichanuka wacha kukaa wachinga sichanuka tika sansa ufarao wako miti gocha asmona ki I'm ready to take it. Mete marriage tarigento na ngochi kotema you commit undita you're perfect commit kabisa make sure na yani you yani moko strao kabisa moko lemerana mpaka mwatoboa lakini nyoro muntu konya koteba isiko gaigana sijui na tiga turagenda turapimana ubuno bochinga nona yo musaja tuanje muntu kogotebi ntebi na tiga turatema igo isi wa time agocha gokora na tiga ndagenda ndarara nere ndamanya usinamaite gwake gintu borere ng'ane. This is something you teach your partner. Kere kwa yona wate qualities cho mokungu kore kwa manyo na wate qualities cho musacha chiyo take. So people should stand up and focus. As it is very important. The bottom line is that marry your best friend. Nande na irore nyuo mu musani ogo orine ro kumanyite na ukurukutu akoge chiku ikeraiga. Kerago tokonya ko muamati usako barira. That's the person who understands you. Marry your type na ende gempendo. Omuntu nyomuntu kanjite haso Mario na nyuo muntu wanjite haso. Yes. Mete nande abasuba of course na ora nyamba musaja gakoromo. Petego basubati bane mbaroro. Basubati bane mbaroro agakorege no turi kogotebi. Imagine she's your wife akwamu pio genda ogoro boremo okore PCD tari kogotebi na ki sweetheart na chitenga gorobore monko gorano bore mombeke PCD lakini ochaka okore project tari kogotebi kara kukiumana na leo chogotebi na ki ngaboro metena chitenga kore bo biside bono kimeumana nchonkonya kene kya garbo sache bage chigo Ineli gos. Na kina hote na ki umeta waswati aba okoraiga kera roje na you are not committing her. Nyumo tara komitio muntu no muntu gwasomire umanya ine bono kere murase nyumo you are transparent everything ige ko bekwemesa. Yes. Na kioroje mugo kwenelira bari to kwara to wetu kama taboli one chiri bukomi gataro to konya one chiri busano to gora sigete to kondi nanda sigete nande gocha that is it, that is what we call teamwork. Yes. Right. Teamwork ase nyumo teamwork kuiketo ko. Right. Sar Mashet atabanga Mama G, thanks kwa your advice, asante sana Sar Mashet, good advance Mama G, asante sana. Nimeshukuru sana inuna bantabaya, thank you for being with me this 3 hours inaka sonto kore 3 hours in this topic, but I'm so much grateful for your concern, for your advice, for your kuchangia. Yani I'm so much grateful. Wale ambao mmechangia nashukuru sana, team comment, wale mmekuja live, thank you very much. Na wapenzi watazamaji wale ambao tuongeanga tunatazama tunakusikiza, may God bless you so much. Yeah? Simba ya Nyamira mwane gocha. Simba ya Nyamira. Mwaje kwa nako rendwa. Na nyorirwe. Onyorire ochetere itoma ete utakere wakwe fine. Pole. Asa biro kwa bila.
bono tetu wake fine egere to kwabira ndiri kwaka fine inene to kwake fine to kwake fine yanke igo nanjire igo to wake fine kagero maete onyola de banda gosomoke fine na to kwaka bono noro te chubeye chubeye bugore tio oiri kabisa oiri ya binadamu Otonyare oiri ya mambi kama anyway na kiboire kuruga butata waire buya jembo na ikire nyomba kai wona iga igari ya nyora ona jere itiga boli bona ikire nyomba karibu sana venga watanga ya goikanso kisio boli ndana kwanza njibone nde twanega abasate kerege bamba kerege sabasata mombolete mchwango moja tabaga inki yeko gera moko uraba subate ba national ID mwagacha inki moko bore ID yo mongino ko nyoro gutara ne ID yo mongino go nasiki bangine bara bakora batagore bono bangine bara bakora Wako sokasa kuchiaria anya ngochi umena musati onde ya bwata neche idi okulira abana angu nyango gaba amouchi ogeba mochi no mo igora nyango ngori biyega uteneza se familia akonya umusubati momeze na ile miaka menge lakini akucha kwa basi komona na umone nere nyomba au kuruko mwaka sweetheart lakini ujire vitao cha kule vya sana kai ngana mwate oyo kwa mwanya ituka na watu yo kwa mwatata lakini asole akaweta puseni waswati hivi kone batagore tata batagore bana batagora kristo abasanya ziti kwa baba maini basibati watabaralia na watabarazia kabisa watabaralia nse toko yandara kurukuru mete musubati taka bendano muchi lakini naro musubati naro kwa ako tenye tiko korabia ngango korande gen ngalianya kutiana kura tunga kwa ikurunya nyako taboro nagieka toko uri bana ngaya na iba kowa Roma sala na ki nimbo to musubati nyomba nimbo to muru nyomba Pavia makora mpaka ngwichana ngabona kiwa soto no abia soto airo honor me question you guys my brother ungi kiragere okane musubati ogo ta kora biashara byonsi ta onikende yonsi tomwate freedom yo kore ko koragasi yani aho chukogore suguri kwa mubori na kimusate kyo kwebesa ngai ko sebesa kwa gore suguri ngi kiragere why many to kora igo kire umusate akore ndumne kyo maete igo ra masombe tabia taibo saigo Kaya ngora masombe tabia umanyenga inche musata buri musubati otiko kana mugondo taibo Tazime tinye ni ande tabu atike chichande araze kwenda atabarenge ni aye chira ni abarento tayego usiwese ama sole nga kwanza gocha ubona kogara onye bwato inche ngomugora erega sia nyomba aguse no ari kwitinye ekenyoro ngayeko usiwese akwende chiro ochigora esani gose sukuri kore vinto byose ni mara tara nyumba na kera ritu konko mara tara ne yake esa watu mara tara kera ritu ngayeko usiwese chako okay tiankore ta som chadar bit ko diarero ndo batemo
tigi go tere mchada ote banga musacho amune free agochi koni kende tatageti kacho karaka mukani akomote bia bere nyomba ta soka kurororo amoretere sometimes sore sometimes ta koreta bara ranchar agochi koni chinyanya chiro omorusi ororo mwake ibo kuitera chinyanya chiri igo amela kitenta bwat ken akomotenga goko enda rigo koni gotware besa ngochore kwene nontige otame so what can you advise ngina buno yiga oso musacho yiga ya no yo bwa na soka agende teko obe ko gana wete light na wete light yo kore gento kore na wete light yo kuriye bese kore kora so meta so dwalero oso dwalero mbara bango ngui karo nyango nyo debe utabuije gento kore muso ine neriyo chioka akona wase mo na guru echi ko makibo bangina ngito enguru kale ntona koleke nzi eto ke chingo bogeka koru bokoro tuntu akale bangina bago itwa aye hello hello ndoko igwete koru bokoro tuntu akale bangina bago itwa aina makong anda itingo yanja no engake tengo yanja no engake reason being njuna mama na kina na mama iga mama minto niga gachiro riebesa nya tatu atibesa konyango mungino chire kondo riebesa ora tire ndagira ochire otabere ibando twakorere kitwara gire ndo kurara nchara eba konya nire lakini umako video chera kando chikuimu kyo mungino kurwa saka oni biasa biaye oyindo ko yaganya abuya yo moswa diga bwen tata mena no ensobo nda so yakabiro ko abo ko mboko bo na ko de yara moye iga ikera ngo anabuna na mo gine nyimbo ka na atini nyimbo ka tanga no ai doko kan mana kumnai korange sauti ane achi yake we kansa ke mai kuirana bona ebuna wasoka go sirinje njetega muna kwanyo efanye yago yokogore oiri ya mambi tonyorwa ikonde kucha asenga ntana bare gero for 3 hours it is time to relax antorari radio nandero nona nenge nyamira igoro nyamira nane chinsemo chatinga nane mambi ne nyamira chinsemo chekerenyo turara soma wano sengenje debona nkaire kimiraga ngo debona kemera ndabororo uche kutoka kemera nga kare ko chitombe tarehe 16 bueno ndolende kare ekura rero serena bongo oko amaiga kemera alia ekirubalie sukuru alie ekengumbu alwana noka wano wose mambi no ngwetari kerenyo kerenyo ruguru wotbe kerenyo alingale alibona wale alingale lakini ngingwetera wasenge miro wetera yes wano utaje osaroje oje binuchi maria gosine paro weta tere kuna stane nyamira inde nyamira kemera ngotara ruguru mara tire rikori gotire njose katombe kari sirugorari I must work with noko kemerari yes obe na ngobona ki akara moja mwaka shooting kwende ya matanga inga moko ganiria koraiga tinde tusuke kuruga kwa simba ndage toberega egere nkore shoto gambe nyuma tosoka kuruga sawa bwatirira gabu tubuseko soka so mini wairi na bere good 3 hours second yoko somani etabi in the family
the final word ndago tebi na yomurigerere ondigerere chinse chaboni gamambi. The best thing you can do is to allow your wife collect a small income, expand a small income, burukaniamo, sikobo gimaboto. Abaswati abonorenda ngode kumurenda atake kwa mwako gukora na bako gukora buno atagete. Just give her freedom, show her love, motaina kireta spirit of family. Tonya kobaira bo kirimitime umwana iboru rero akina atwara mari cyo kote ngoso illuminati. It is you to expand your mind coverage ekero kwere your wife time yo korete income no rete income. Abasubati tigani no bwenenu nga nimbwate seito nga akanigo ngore biashara ngemenyi. Uyo ni ujinga. Stay kama umeamua kuolewa, stay under your marriage, vera senyoma yago, stay there, anje mugako gona babuna arabe, tonga inungo morusi ororo, egero twale no. Mugako gona atwara chindenda, goitara chindenda oboka. Asronga sako ruko mugaka begete gotine rongi, nyomba ka bwa korora. Na konyeta manga. At the moment yako rugabu, my dear, you will pass through a lot. Makamo wana mukamo mro mina go chago tebinga kwarugere gabu kwatra ruga kenda say no. You will pass through a lot. So love your husbands, care about our life, va maintain to just care you. Baro so tiabero, it is really enough. Thank you very much Sanjoko watch Kisi Hot TV intengo rukunyapto Dennis. Woko nagare kukuri kundu tinkwanga kuitaba mwano minto. Bona mtu watu katisa mchara dia. Nyamira County ekerenyo. Today kutakatisa sano. Tomera na ali ekerenyo ali ekali na kibakuru kagari eketikari ekerenyo. We have the topic na the human rights. Right irimo subati tekere gutwara senyomo right irimo sate tekere gutwara right tekere gutwara society osase jami. Today this is the topic we will handle today at this chanya mire krenyo kwa kubata basani batebi we they attend and that the function about today kutakatin sai sano chamambia we katin sai sano nesta chamaragoba ari ekrenyo nyamira county Tubesikobora, Tubesikomisi. Enkisi Hot TV, share our link, invite more friends. Let abanta bange as a show. Let abanta bange as Kisi Hot TV for subscribe and to kwana samange. So that to chengane to konya nego kinani mnabantu. Ntana ukwane mtubia mapensi ge ukwane mapensi yoka. Nebiga to rebuild our society nebi nyurubito biki nebire netabi. Osichinga chitwale tabi. Tomera nechisa chamara goba kuchakati nsenya kremwa korane na Papa Leonard tomera no chakati nsenya kwekati sabune chaboniga mambe nja samane temte oseko kwikuntu asibonega mana bambi ntimote kiendamente wekaninge chirongi ne chigoti nisoke ngende. And then may say, may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen. Shalom. Good night. Bye-bye. 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 Tomerane Maragoba. To come and show you Maragoba. To miss it will be more fire today. They're afraid. More fire, my friend. Bye.